3.1 yedi atwago wo Sompa TV no so na wodofo ma menka chi ose krupo twedia po basa yadom na dawroma na yete baabie eno tina da bia metaka chi olati kasanim se timo deyi nusum saprensiames seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Ye hwe awurade ene ne tene kane na dia ka nyina da wode bekan ho e wo dwumade we so wono na ye prekasa jamatu wo fitiri kroti na ne ho abo afiafia mu no anafra na kunyame wono na meka na asemi wono na wono frontabra ba ewiasema nyina no mano anofunsuo no etumi ensada sa nyame we na meka mfo no na mede wa mawo ene anwumire e wo Sompa Asem Mpe Nipa dwumade so ka kire obi no obi so kan kire obi se acheche kuchenko ya dia tumpa kire ya kasa se Sompa Asem Mpe Nipa ne yaba wakoduma samo wiwa fidie matromo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba hey adigade abakade kumasi jom dwumade obatu omra samo akon the nation sanka of alumba wabeduru fia ohene yire maame yaboa akua asuama bronya waya abrewatia wono so ewo ha chief executive producer madwumade Kwantabisa Isaac yenya kwanta so twamani na so ha na yebegyina kokko search Fletcher eka producers no na wukọ MC a so a master control room ho no go sunia branch safu kantanka simprimo bema fa ho ye den enso na wofire na dawroma azuka ene wona waka nyina na yedi atwago ewo social media platforms ni nyina da Facebook and YouTube na Twitter ni nyina yedi atwago enso ewo so na wukọ Sompa TV dem ho so a ekoba jasi simprimo bema ewo ho sa na David ka kire wobi omu nyina aka ho na yedi atwago ewo Sompa TV ne so kofro bofu mpa bema asuketu ameyi pebre na say Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo funtum pa katachie de srebua bonche na no atwetwe kodi awo ya tweme ansa na yakosa no me na meti atwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so na wodofo ma meka semba ko nkyerɛw se kumase monti so nyina no unku a untimi enwe akrantie mu a debi kumase monti so nyina ene wukọ kuro bia so a se nipa baako ebawi akrantie mu ano eno eya asem foforo na sa akrantie mu eno a meka ho asem na kyerɛ se ugya wukunu ema ni pia bonten a sabia ku sabia nyado ema no so betumi apna no eno ntino se wonko abawi akrantie mu a ewo fie ho no eno ni mini enamde ama okumase ha no eno ye temu a ema no eka na ha no wonko antimi nwa krantie mu a obedai ebefono eti amunyam obi so anwi bi muate ona samo bibia aboko de Oforisuo be ma bibia aboko bibia hyeye Oforisuo neno masema me pese me ko pani bi a friend openi ana be ma bi a friend openi what new swami oye no ma bi obi a wotie mi bi anka nje so omra sama ebo ni din wo TV so openi owo swami heya die no oyo wo se wo obi communication sika no agege bia amfa sani pani sika no de aka no isi ya bi school oba sika owo swami heya owo swami ni swami my friend na ma wa giatum your friend openi me friend na fe de won fa ne mo ne picture wo ho me bono kokko on fa ma minisi camera ne fa na de nkoma okay ahasem keto bi ani wa obi du obi ka tension di square be ka ne ya sise odi huni Oforisuo feedback nso ho okay abrotia bibia aboko de Oforisuo onyankopon de nenso akyeye nti bibia da na akwan mu Ebenezer ne ode abeduni no complaints nti yeda na senso de ma yetiefo ne yahwefo na yaka kire obi a wotie se onka ye ho Sompa TV ne so Sompa 93.1 FM na eye Facebook Sompa TV Ghana YouTube no so ye adwumene ensemo ye de ba no odi se otwe akonwa ben wa fidie no na bibia nso so etimi to wasom ye wanya bi de abo obra atenetene kama nti Oforisuo be ma yanko ye ne medom na ne hwe kwan se afutusem no betimi aba na wanya bi nso so etimi de abo wontoma no medasi the nation sanka bibia boko yaw ewrade aya ade ode nkwa cheketre madabodwe moje die fusania
we input the camera any and answer my Miama Hoffeno. And I idea. And not just a wow come for. Yeah, I'm a penosa. I will try and baby. I didn't show the baby and you're trying to say 57 will be a 20. You better go so I join the no, okay, young for feedback. No, Emlassia or Mona Samuel. Now, young for feedback on the same. So I tear for 1 hour for Bekaya. A branch of your child for this one, friend Asian. Untinipa. A branch of Bekana some say, Nassim Minako to your boat, and you should say, Yabono. Untia Casam no ha. A Kayana Nipano no should on in the Yano, or not so free, a your baby. This lady be or better as or non so. Sebi, Nassim be Piasse. Isin so na bonde ne mo ni dua ni mo mesi ni mo de ne ka ye do so na ma obai so ndo mo ni dua na emom wo de ne ka so owu wo te ase o metua ne ka ma no ono do mo ni dua obo ne mpaye ni mo ni dua se tiefo be ka ya ye kan me so mu bi e de esin fa ye de ne kwa ne ade ne na yi ni nyina ne fa pem nyina ne se esien wa nya me de wa wu am ye si no da ya na yi sika ya cheke ye na wodo oba ne ka no esi abusua panini na abusua ne maame ne nuanom na no ya fre oba na manaba sika ne de ka ye bia no oba no esi ne na abusuafo atua sika no ama oba no etu akotwe bebi atwere oba ne se wono de sebe obo ne mpa ye se esi sika ne sika wode no fa na de me ne mum wa mu ne dua enti esi de yakwa kosi nemum de njema na manfo pesa yi ni feedback sa kosi sei esien de wa nyame dia esomu somu anso emom esia busua pani ene ne maame nom ene na ni nuanom nyina no oba ni sika o ma anya o ma dwen sei esien wu eti sika no muntua o ma ba betua ama oba na bagye ne sika nyina ye di ya to ye Sompa Asem Mpe Nipa tahwe edi noma bibia atoye etietiefo a na mo twen sa asem no se akosi se no ya akosi no etu akotwe bibia twere di wo no fo so ya do bibia ase okay anote sa brantie asian a ye kana asemi ono ani nipa mfiti adwuma ya ase ya boni dua na ye kodane ye entumi anane adentia so mu che wo fie sensu mu bone ena dosu sisi aye kan esien waye nyamedia kwa kumeka se esien asem na wo ha esien dia na to be kra de yam fato ho ona ne e bona mane aka kire ne se wo ben amana no ndu wonhwe na wonya ne yese fata onse stila na so de ne wa ha aha ne mpo no bono adoba na ne sika nyina osisi 6000 kano de 3000 afi wi ane nam nenti ho amani o se 200 something enti no no ana so de e ka ho bi na e de ne ko but ni we ne ye de ye futu ka chi onipa bi ya woti ye se ye so be fu bi 10 pesos obe how one fu bi 1 billion no de a chew di abara bomu no udi agura no di agura ko ba bi ya free se asumdi be ba anase mfu ni mpu ba ibetumi ajo na ababa no abedi sika ko aye wie abusua na tua eno ni feedback no ya di hu komo ebidada ya abusua nzo ase okay abrotia afoso be ma so far esien sika nam so ma na to nanom se de no abusua na tua wie o ma ya de wo se o mu etua fi se ababa wa na nkasofo so be kai a oba ase o so o mo odua na ye pem na o kai a de ne kwatena afikyire ho no afa de no o se won de o ya wo kanche na se ni nyina na ko wie duabo eno obi nim kwan ya ofa so obo odua no so okosen kwadu so o ye de ana se bia aseda no sen eno de da ase obetimi aka se ne ebusuafo no e bia echire no wonfa wo nyina nkonti wo ma betue afiri wo fo so be ma so ma ye de ese na efatente no menya sure sempo na baba awan se bibi wo echira wo ye ya e bi obetwen se bia sa de ne nya adwuma nya sa so krampo na honhom mo tua o ka wie nti e ba se wo ma fo mo ho adi nti wo ma tua wonom so enkwa ho me fan se sika e wo se nka wo mo de exchange wo mo nkwa no wo ma kwa akotua nti wo be fo mo kra e ho adi na ababa awan so de wa ya ade sa wa je wie wayade anti okase obi wo ho adem ti ameka se wayade no obi wo ho ahoma bro wo ni tirim
obu on so homobro ni ti o ka so obeje nso agina ne na so age opon se ese wuye ni nyina no agina ne na so age ntini wo nipa bi wo ho a wo ya ne die ben o ka se won fa bone nchewa na so won fa na ade nchewa won fa nchewo ntini ema bi wo ho a ye se ye friends preko aja na ya na ubedi anu wadi uni hyew so won se preko nam ubeyedi uni hyew so won se ba so obeka yesien na ye na sikani ho na sikani ho ni sikani ho ese asotro ben won anka wagene ntem e bia enka won keka ho ana se wode won asi for my pace ka ye bia nka esien ye nkanya ne se ye kase yakwa akosie na bia nka oda so te asente no ye nyina fantu ye mvo so wo ye obi ade a na wadwere ho nye nipa nyina na de bone eche e bia by the time obenya nu ho no kura na ade ne kura no sesa na enye ye bie mu ntofo so be ma de enye de etre na ade esefata se ye obi ema na ni je ne yemfa sa ade kro no nye no nye sa ade a wanhwe ye aye so no ebetimi ama ye nkwa nso so yetimi ahwe ne medasi okay eno ti ya wafutu sem ede ma na anwumre na mame kan kire wo se futu sem a ede bra no emu eda ho ewom se ewiase enkomo ewo wiase de ewom se akafo ewo wiase ewom se akonkonsafo wo wiase omutumi ekomanfo ho ensem ekira afoforo na so se kokoba no se enkomodie mu no ekokoba no se obi beka sem bi dia kire wo a ebi be ma se mantam wo konkonsani bi a wote wo beka sem a kire wo a orofo duru ba bi a ya tie no mienu empo die asem no fa ne ho no ka meka kire wo se eduru ba bi a ya yi na sutre ana ya tie mu ye ansa na wajeje anuti potokasa no beka kire wo se never believe in one-sided story. It has some missing pages. And to be back some extra and tieno tra ewa faako. Ya twaso ne tue duem ne hwe de tuemu ankasa. Safu tu sem we kura no me de man sam twrofo mo Ghana mam ha nyina. Se duru ba bia omo ti asem akwa me ya akomu musam yie. So omuti asemu akomu no sukoyie so omuti asemu enkomu pemu ntie yie ansa no omodi atudwa na wanhwe yie ebetumi akofa asem foforo aba enu ti latin kasa ne beka jo se audio atem patrem na chese tiafa ne tiafa ansa na watumi di muaye aba dodo no a na ayemfom so wa bra ya kan asem a kire wo mo na wo mo ankwan kotie di other side no dodo no a na ayemfom so ama dodo no ho a kire wo mo wa bra wo tie asem no wan dosom na wan hu ne pomasi bra poten me kan ya brantie bi obi be ka kire no se ensuo pete na ne yire so wo kwa agya na so aba kurase na branti ya no kobo oni kuna mane ka wonto ne buase na ka ne yire ne bafie mpo akwa busa na sem na won se kronketua mu no ya na entwono mu no se nsuo basa no a mefa nse porch ya kurase porch im emponchi nyina agina hobi o manen ego wo ho ma mi ko gina ho na sa porch ni mu na ya abonten da ya mrantie bi enete ho eno ti wo hu ye no na adwe kirense ne yire no twempna ewo saa danim wa bra ne nsuo no epetepete ya 1% nsuo beka no wakobo ni kunu na mania me da odma ne kura so ano opensa e de anom wo ba bi foforo ene sei wotwe ni kotokuro wo ne mpaase ko duru ho no kura brantia na asem obeka kire no kawo musa na yire no na ka na yire no enyi na no se mi wura nsuo no benti e na me bebom ho adwa wo ha wo abra me mpese nsuo beka me e na titen otwitwa na yire fonfram kawo musa na yire na sem na yire no enyi na no otwitwa no kwada afiase ne nkwa na bebre na abrantia no ekwa afiase no adi mfiaduasa kwada mu mfiaduanan wo baaye no wo ne kokura bomu a
Saka wo pese ko bebusa na yira asem wa bra ye beyi na so trese wo yire no atwempena wo da we mu a enka na yire ni yi na no se ensuo na epam no ene obegina ho Orofo me kan bibia kiro se so obi beka asem kiro na se wo ye wa adwene se wo bepentam na wabu atanya wo nhwa bebu tanchia wa bra koda no ene wo tie no eye onua ba o nanso aduane yira kitchen ho no wan kasa wasini mu babeka kiro se eye hwan asomasi ba ne kodi aduane no se ka wo pay ebusa mu a ka wo yiwa no se wan kasa wo ba no ene diye ne sa yo ntinu bo odua no won se eni gina ena oba no to anananom ewon se do orofo na asem ameka kiro se so bi bebo wo obi hu asem enkomo kire wo a orofo empentem emu atensa enkabeya kapemutie ansa na obesi gina ye bia nka wasi asem bisi mikro mampo chirimfaso na sabusua no chirimfaso no mu wosika yie pa abranti ana sabre no yakase obi twika ya na otwika pa ifise na kai no so sa so obi twi private car na sika bi yira afie ho sika na yira afie ho no maame no ankasa no ane ba no twika no a abrochirefo de sa anwoma no beja maame no ni nwia ne ma no omutifie ho no asabia kusabia nya ado omu ofi no sika no yira ye no ne ba no ne fa ye nanso so wode kwhye ni nwia ne ma no omu ofi no omu wia petesi no sika no yira ye no se koye na adwene se wo bepem atie na wa frenkoda no nyina no abusebusa wo mu a ebia kamaame no duabo na okobo ye no kawo ammo enu ti abrantie an ono ne maame nyoma besi ne so no wu ya wo chirimfaso asante mampon wo mu ofi o mu yapetesi so na ne nam hoyi maame di ne sagu ne ti abuei enu ti odofo sa asem sia sa asem ba anaso obi beka obi hu asem ede kirewo a enkamene wa kameto mebu ase na medi mani atofom na mahwemu nokore ansana medi muaya babonten enti na futu se ma mede ma odede bia na anwumire nse epempi no ye mantemu no epempi ye dwuma mu no epempi no ye afie mu no epempi no ya busua mu no saafo no omokeka manfo ho nsem no saa akefo akonkonsafo no bi wom na asem ameka kiro no se so obi beka obi hu asem kirewo a kaman mafutu amede ma na anwumire se empentem emu aten na emom hwehwemu ansa so hwehwemu obehu no krotodo na empokura no se futu obi esefata na ade be made odi saa nipa bonefo sem na odi amano eno tipoto kasa na me di twato amede ma won se was never believe in one sided story the edika ka kiro no enyintum na emom tokosoa na tie na tokoso no was it always has some missing pages bia yira wom eno nti ya yanto yebo ase wa bra obi bebeka asem edi akire ewo ye afiem ya dwumam ene monten so eye me modofo passe Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo abrewatia Ofoso be ma me da se kwada bia brantie aya kwada brantie bia ye hu no wo apawa bi so ye twetwa no mfonyi aba na Wellington boot ibi ana se de ka ne krokro no ebi da na suntem ha se na suntem da form na ase obi hye no de atia na suntem na o ye ni sei ene ye twa ne mfonyi ne ye de abante obi obehu bia nipa kro nso so ye nipa bonefo papa nti obi ba pa no ye ne sa no Ofoso be ma full video ni ba ye no na che se sa brante kwa na ena ne nsa wa akire ena ode Wellington boot na to no ho na o chinchim ni sei na ne nsa ne maninti no se wan hwe yi a obeka se bia obi nan na hye krokro na se obi na etia ne nan watu ne na etia na so nchemu a oposaposa no wo ho empepi na no ya na yetu amlika ede nsem kwa abonten ebuaten na obon sentrefo edi wasem na eme de pa be the first to break but we say news na ba kiki ni e de aba beto abonten
asem no set say onya say ne free bana ne era just say dun ketia say ne eja beto abato we say mu obehu ane e dia ba abonten ye de ba abonten anya bia no e de ba asem ene wo kan yansa no wo sa akoka sa asem ne numpo echi no e de asem no wo kan ye se bia okasa abato obedwa no se wono mu anhwa ntenetene voter register na ebetimi di wo ye na ba ma abato no wo ja atom wo abla ye nyina ye mpene saa waka full statement but obi akwakoyi baby oka say jabeto Ghana hanonko a ene ode aba abonten de oka say yi sina anhwe yi a eno yamfa ama de oka say ye nyina so yampene saa no so no nipa na amfa ama no akoyi mfifi baby na watu no ode aba ofoso be ma ebi ni nansen ya friend say duman na nakwaten eduma kontihene efonyi bia ataba ase one na yirombo na deja ede ne nam ho ya ne ka se kire wo sa de na fonyi mi ye ne de sojafo ne ye wie ye omo twetwe ne wie anata de wuro wie ye no na ni nua no mo soso se atade na cheche ni nua na ebrenti omo ko so atade m se ne omo tete na wie de omo twe ne preko because adane ahoma na achechire atane nsa na ho no omo timi atwa mwatumi atwe kamera atwa ayi picture omo ama full video na ama ni atwa picture say hwani nua no na ye de na esa ewro na atade anaso otete na atade ba full video ni ba ye no ye hu wonu ma no mu twetwe ne sra ne abasa ye ma ne nam so ne ho da so ofoso be ma ti ye ka kire obi ase sa asamo ba e ma ye ntufa baabi e ma ye nkoto buku ni fifi e wa abla buku no na hyase e na afenso na wie ye no de ewo mu no ye nim ne de fifi ne kura ba bonten abato na edru ho no ensentrefo se ye de ani kire mu ama bi so a enam sentrefo anu disem dia reportage a wonu mu ya wonu man kwan kohwehwem ye se check your report and say wasem na wo de ba bonten sa recheck biam se eye sa pepepe na tie ansa na de aba bonten asomdwe we no eho ona ye tisika nkoto ne buo so so eden eti ye ka kire obi asasa woti asam a ebe ya ma wo se wo behwehwem ye anasa wo beti asam ni mu ye wo beti ni mfiti ase de ma ye kopa asam ne ba ya ansa na wie akurampo no de na soso megidi ye sese ye ne sa ye be ye nyansafo eba ne sa wo mamu ni nyina no ya somdue bua ya no no wo mamu ase no no enya de obi ade be gura to previ se ye nyina na asem no sei ne ba ye ensentrefo ko kan ye no wonu ma kan se ne etie pepepe amenam so nte no obi a kire na adwen ama ye de ye ato ye wa asem ne ho ne wan ka ne ye no so no ya tire de na sekwan mu ofoso be ma me de ma no si na maka kire wo bi asem ye bo asiama so kwete se ye bo asiama ene esi wo betwa mu ase no mokrampo no ene na seka bi kita no ene bia wo de adwa agu obi so sase kan no obi na ekon ena meje ye nipa ni bechesi mi age sekan no e de akotwetwa obi na so mi di dibli keko ana sesen onim de ote ya nse de monfra prosifo na ma me ye bo abese okodi awuo manam so ma nipa dodo na no wakoto fene mu ebi akoto afiase ewa abla asem na wote ye no eba se bia nka wo se nkom ye den enya to boase na nkom hwehwem no wo mu anya ne sa o makoka buatan e de atia obi enam sa yo so am obi nso so no akodi because asem na wote fa de yere ho wote fa de mpra ho wote fa ne yi na opposition ho no wono so ahwehwem nti am wakoto na mo ebi ani afrefre bi ani abobo ye ka se ye twetwa bi nan ye twetwa bi nse bi adidem ni nyina ne sa asem na wono mte ye no wanhwem ye e no so kotu anamo bi ma ne ko wie sente no ye hwe na ye nya abotre wa asem bi e bete ho e na betimi am ye hu asem ne ye ni apɛ ne pomasibre na asem bi ne ho asem bi so se kan e na ye di twam e ya no ne anu ye nte no ye hwe ne nya adwuma se de se na e fata amoman na timi akoso me da ase okay eno ti asem ba asem wa ye ka chon se mentie fa kon the nation sanka ya asem ba mentie fa kon utie fa kon abayam funso kese eja se wo jo so ton paboa otie dwumadi awrade nhira no nhira senior contractor kofijo oni Mr. Yaboa ana ni nua eja bire ono so boy dwuma papa this brakoku amano ne oni kodu baafo na me nhira ono ya asema ade abande so no emu odu na ewo nkora bata pa
nanso yebegyina ba bia yegyina ya na yetum de akon akoyenim na oman no kakra wo so wonsa ka omonsa atumi aka the yonko brabuo bi bo nyum bi title was people are quick to judge but they are not quick to beg ngofo bebre wa asetena mu a asem asia na ye kan agye se ono ana yeye minim so obeye ampa waye no ya na eye ntem wo ma no esene se obehunu se no kura bi nim no obeka agye se I'm sorry ni am kan ya ni bi kura fa chem nipa empe no Vozo ngofo bebre wa brabomu akeka nsem bi ato ngofo so a yentima anye nhwehwemu o mahwede wo mo nkwane saa moja ne da ho efere wo kra na ehwehwe wo udi saa atoro no eno ne yede fa akonya we so aka che leaders wonu mededa nnwuma ano wonu mededa amanyo ano ahemfo didi nkuro so se so ma nhye saa niema ne nso a da biara da ohini bi tie ya numere otan bi wonimu wo bi ho wante amfiri na no obi na beka se Kowinsani ya wabusian na ebepe ni bibia no he da kan na unia ba na owa yi no won se ye ntu grond azo ye betu ama ne ba na bedi ade enam se ye tu asem di ahye na namu sika kura na odi kofie ni nuan de wagyae wa ma wotan na wia na mo hu ni nua onua no so nim ne wa ye ndu ohia na opese ode da ne fom oni pam na ma papa izo aka aja zo wo sira no mia ne dirim ebi kuro timi twifa ne so kom obi na de na oni ni nua ba na de ade na konkonzani kowinsani bi asem akoka ni obenum ndi Endi so ye panyini da bibia no a ye busa na no ye da nye ne panyini bia wo ye nyansafo no obu asem nkofo kra me no ye panyina nti na akwa asem di bia wo na ade wasem ko ye de ne akwa serve nipa a wo de ne ho asem ko ye no ne de mu nyina begina da kama fe mu nkam ye ndie because panyina ntnase anwena hunu se saa de no so wo mfaso no anye sa o man bo a anka obi obedi kan o court bia anka bimdie ye ne de because wona tum di ka be kan de ne ye gidie Enti efa konya weso aka che ne wo tie enumere se abrabom no ye dan ya konkonzafo be men abrabo wona ehunu nipa asabe wona ne ntem ekoyi a ompeso omse no wo ho wona ehunu awade a ekoyi a ompeso omse no wo ho wona ehunu ayonkofa ekoyi opeso ose no abusia ni gie wo mo opeso de ntitimu ba sankofo ne doso edi e ka che enumere se wo ye de ombeba wo nchen batu ye leader me pa che obi aba wo nchen de ne nkomo ba busane se na ano no eye den ni obeka asem che buziansa na o ka asa wo ka de en ebe mo hunu so odi nkomo ni bi ana wa ni bi be ma upie ko ba ya wo yira heda minim na nani musu ye koye de osu nua ba no ene ma mo ye ni fi a oba yi nye obesa buzianfo ni tunu a start sa enam so do ni ntu afre na akua wo ma na wo de na mini yankwa se me na abedi chia me wife no entu nua ba panyine o but wa gina wakoma so ne a wo yira kandie ne efie na nka wonni panyina tem mo mu da no what did do sister atem abra when die side of the story Bema bi adon abusuya ma na yira woda ne kukumu ni abusuya kanti no ene watima ka kya na yiriza ne hu fi ma hu kwan krokra e fa so a me be ware ofiri se oba ni nua ba ne se oyere se wantima musa eno ne yeboko ko se samfunzo ye aye nyina ye bi ene ubeba be pia dwuma mu ha na nkwantabuza ahia wosofoso se wakohia ya wosiko akuse wanye nyansafo a sade modom hundu be kase wonkan yanka wonka ubetu na mo bi nko hu na kire no na ye problem bebre die ka kire osesa asemsi a fra fanu ni mienu tie obi ade uwi a sabeta fra che wagimi mpa wuni adwene no ubetima bua eno na mahemfo ye powerful onye wonko a wode ne da odimu nyina begina na nim da na asem ni si ni woni ho wo busasade na wo kan kama ni ntibi ampa se wo ye ni yi a betima sisu biem wanye ni yi a bedoje onu su besini de so ye gina otie mu nyina wa ho popo na mu nkoma na nani ho so timi buasa ade yi die oni na ani ni yi pa ne chew anase twadwan engineer ye ka cho nipa wo tie anumire se me pa cho e wa abrabomu anamontuo mu no ya mentie ba akode emfa mua me di sie kura no MPP NDC mi wa MPP nti ye se NDC se yesi o one nyon one ete you obekam kire no so oboa se ya mpa no so wan yo na nsem treni onim de atamano no nso de ko no grado anya no esi o mani simu pe ne yebobo bade no wakodi kire no school ko ye nyina no me hu nanim guase obi si o NDC do TMBP asem a ompemu hunu ko ya gase ye ka Entiam se on krabata bebire no yemfa wo ha na afoforo nkanu. Okay, enoti ye ka chiru bibia se sa asemsia. Ya empentem emuaten wa bra ubegina faako na odi ebuaten omra samwa.
Oforisuo yen che tiefo ne ahwefo mo he na so Nyankopon ya adoma na so yen futu sema emu dose ya ene so bata nipa abrabo ho ane ye be cheche mu kakra minim se obi aye krado etie because information we no nipa bi de ne sahye na num se ma anya abotre wo no ma bi nene ma de pa bi ahwere me Oforisuo asante kasa se edomani sando so takrache nana pram so hen bebe nana wo bia me kire o menwan mo amano ne nyina me cheche obi bia Oforisuo ye wonkrofo bo wiase from teka kire den ebokuro Nyankopon de sankrofo na kan enoma bia ye mienu ye wo sika na ye wo hia omunyo ye nwiafo ye wo ba na ye wo bema ye wo sun ene ye wo sele ye wo anigye ene ye wo awerho ene ye wo nipa omo so sebe mpredwasa omo so omo ne yenti ye wo nipa ono so ye fake o ka asem tu nipa so emma sebe mpredwasa yo ne esi nti nipa kra no fake wo nti yo bia na se wo yo hene wo yo ba wa fo ye bema wa fo ye judge wo ye lawyer Oforisuo ye kan lawyer bi wa do asem ba koma no obama aka asem se chim eye den na ye den uko hia lawyer se binyam so ni mu obeka cho asem wi ye ntrase ne yenka na wasem na wo ka no eye oseye e de awudie beba e de ohaw beba Oforisuo nsem a ye kan nyina se ye kan nsem trofo hwan na man nsem trofo obi ko kan de enim efa ye mpanimfo yi Oforisuo ye te yi adwuma ya che ebi sene ye so sene bi mpanimfo ya betim de sika chef flip ma ble obi o ye presenter asem nte santika ne sei batu nim sa asem na wo ka no ya wo de sika ble ye nwia bi no se won ka ne sei no e de yo ne beba enti Ghana ha de akɔwie ne se ene Ghana se wo hwa TikTok na wo tie nsem bia se wo nim anu twa pa na sabi mpredwa se wo nim obi a ye joke pa wo nye somebody e wo Ghana se wo nim anu ya nim ntro twa especially MPP ni NDC omo communicators obi betra asem wo beka no ya na ni refi se bleach ebu a wono anka se wo bekɔ hin wo de bia wo bekɔ na emom na nabi ene wo fa asefo obi omo kɔ hin fa the dream maybe asemba kasa bi e wo wiase wo se asemba tobo asante wo kasa bi se wanhwe ye obetu kutia san wo yam Oforisuo wo nipa bi wo hono mo a wote no anase wo mote wo no ne mato no akoda se be ye onu ani nwia e baba anani nwia be ma ba okofo na akora ne friend so apreko pe de biade yira ofie ho a enam se woni binti akora na afa Oforisuo ma de ebiti e wo wiase ya wade bi wo se nipa so mesi won na edi ka fa we ya che ne pen eti ade eto so miensa na mienu yira hey ofa bi pen de ye wono a udi ho agro wo kuma udi ho agro kuma mami nim se no ma yira yi sebe aba wo wote ne nchen ho na fa ne ma de sebe mpredua dada ma ye nka o masam ti ma de ayira wa frankra ni nyina wa busa enimi ho na o mako gina baby di pabi amaka so mo ni yento mo ye fake na ni pabi fini fia ko gina akode o de yakora bone sankofo ndo mo do so wo mo pepe o mo pepe bi adi especially wo mo asa bibi wo mo nsam na wo mo bibi ni wo mo nsam so mo ko ye namfo a na de ayira fia wo ye house helper wo wakola ya kofa de bai do yakora bone ono ana ye sa de no wakola de wa mo fa ne ko obeka omo sanso ya hwe omo duku omo bo omo duku aso se na ye tententen ese no mani nchanga omo ye nkrofo bi hwe omo mani pa bi atukoti asa omo yam wanto ne bo asam ne ba judge ne wrong akola na ote maame ne nche no one na sika yi obefa mami ko bodua afeni mai paniti woto so team because sika no ade ode ko ba ode ko ye no omunyina di bi maame no ade aniede ene yaudie onim se na kola wona netu obo ne dua ku no hwe
watu kutia se aniyem nipa obetra ne ncha na danfo na oba ya no wanto ne bo wama na dwen papa dume bia no obi na mama na dwen papa wate dume bia wo ko obi nche ne se nipa no obi bidia no sika wo ya ade nya kache no ye problem no obi wo sika intimi nka na asem ade a wodi di akora na wodi di ne tenant no wodi ye ni fie ra ne nye and so because of so wo sika intimi nka na asem enti da bia so hwe ngofo so nipa bia wo sika o Ghana ha bia ade wodi di hia ni nya so do support enti so hia ni ehyan aben a edan onya tiefo to ko ba bi se ni edi asem se ya wotimu se empanifo na nan ye wote wa wodi ase woni mpefe se asase ye nipa so mesi na beto free menwe ye owu ye ansa na me ba woni mpepe se go nyina ye adwuma sampa na na ye hwehwe asem mahu na so still onyani wani sikanti boni agya masikani enene ye wu no me maka me se nananom abraduabo enoma di nipa ko asem ado no abaye dan ofosu asemba tobo ene obi agya ne yere ena madamfo boni bia onya fake adamfo bia onya ye wo keka nsem bi ya wanya botre obai obeso na yiri mu ede na yiri ahyedam atoprum amanfo gina kire bia kwasi jayo later no hu sa asem na nya ne kure oba na obo an okọ be ma na obo an no okọ oba bi betima so atem didie se na yiri ni kuna ko twempena eni to betima gina bonte atwa be ma ya no adina tem be ma nso ni mu we na obi na be ka chendi wanto ne bo anye hwehwemu yi ofoshu to bo ase nene asema ye ka nipa bi ade pa bi ahwere wo mo nene wo hu se sa asem ne ntesa but bebi okono okodo mika okko hu ni fa bi to bo no ade pa bi ahwere wo jeje wudi asem srawo mene me lawyer bi ka say wo sehwe ye ne lawyer se ko nya daka mu a ya asem ni nimpote pa se nipa so be asem be ka ntesa ne mom ya no ye den no wo mo ano ye den na otumi wi ni enti judges ni bi wo hono mu a o mo trase a o mu ni ma bi asem no fa pa enti wo lawyer wo be ka se den wasem no wa jisika mu na di but on mu ama oda to bo ase na hwensem mu de bia me kasa asem mo so ofra bonten ba na ye papa wo ye napa na o mama enu anya ntokwa na ba ko obo chad na no twetwetwe na no de no to bo ase na ye asem ni hwehwemu no wonhwe ya wo babu de onya bone no onya bo wo be so no mabobɔ no papa na kire no wo be ko ma anya benya botre no ni wo hu se nipa na akora na obo no ama na ra ko no ho te danje mu no na nya wo noa okay ye hwe no ma biye e wa brabom ofosuo ye hwe no ma biye nsam trofo na ye kan mu asebe mpraduasa ye mam sika ofosuo ye nsam trofo dumre bi na te radio hu na wutie nwan mu bia ofosuo ya ne mo ya tusa se mo kan entesa nenso no ma bi hyase ofosuo ya ne sa asomdue baba ya futu sam no do wa so ntie do ni aso no so no eye mam ofosuo me da se okay enuti wanyina no se wan to bo ase a kasa ba ko pe ne be firi mu abawu me hu yanka na wade pa bi asai da 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 hello yeah and then you always go pow yeah Paniyantio. Ofuna mese yegadu yake yesi na se KSU yinya fakultima omuna samwa na onko kira de US na gini ni wudi timu no iye nsheda ma ne nko kire ane se ti ono consultancy nti se ohia no a wo ba Sompa Asem Mpe Nipa ono betrase any na no so any one time emo no so do na because entama omona kanu ne no say agini na ekure inipa no so maybe we see you were the other part of the story but as so many people etie no and you see etie no when you na get the other part we create you
So the other part no craba, it's an sending what you ma. I don't need a and I'm not washing you. Part no craba won't you? You man want to know deep on heavy. Oh, if a time if I'm translating what this is used to be to turn a bed in town because you don't be what would be a idea. Because there would be any would be a tiny na assembly bar. The TN send or pen or the academy or you. Among both of the every woman. And now some are okay, let me be so say. In the will be a woman, and I you what can't I said no, quite puzzle. I said, and through. No, okay, hello. Anyway, My Joe, so baby, I'm free with thee. Me free air so I'm Melco, me being air Vasco. Yenti of Vasco. Me chairman of Alumba and then you may. Now, none person Musa say, a mini Alumba, a Comoy, so no Susu one son. Maka Vasco, or Winipacro. And come on, Moody, baby, I may have some party with Pana. And come on, Moody, and I come. I send it back to mini Alumba or to the OCCA. When someone said this is by in Chato Soya, ya. And son and nipping yadaji, as you shame chopper every mini lumbano. Not a dino, not a say. Oyamushia, not any. And to say, ye pay, ye tear some afa, the bois, the piano, ye do good any more them atoye. And you may have some more can I come up pa. And some friend, no, okay, hello. Hello, Coach Roma. Ye, baby, I'm free with thee, Katachi. I made a meeting and a quapana, a broker, and a successful safety to fear. No, okay. Yaw no be Jaffo. Yeah, Joseph. Common sense. I made the audience someone. She, Bitia someone will be some. Necessary organ and all you are. Nothing at the Asem Abreno. Family, Ubitia Assembly will be sent at Noku Yasu. Ubitia Assem will be sent family Abomoka. I could face it at any consultia. And lay that I was no food to send only on Medma. no, okay, hello. Hello. Good evening. My Joseph Katachi, man, so Kaka, baby, I'm free with thee. I'm for sure make a free as I'm me the black. No, okay, you too. I and you play most probably am to me. Me can be with you. If I walk or actually. So, and you only put to have a trouble. Me, I'm very few. We send you no call him, but one hour who no, yes, confusion. That's what they put in your Kumasuma. I should be the action and get a breathing power of them. And they are most all we have at the party, and I'm a master maker. Okay, hello. Ikoka, you do. Osei? Yee. Osei! Osei! Yee. I hear it. A video. I hear it. A video. I hear it. A video. I hear it. Lele. No problem, someone. Say no, we are no kind so. Oh. Oh, my body to help when you go. I will be able to see until you are big of wind market. But also, put than where yet. Would you mention how about you, man? I come on. You been a cocofuno. Oh, that's not the hover. If you are the Nakon say, who to think him a bishop Lumbane, or one I ought to say, more for the chair, more some way the dinner, or here you sit at what? You say, we no matter. Young class, Oban to Bona, almost maybe that what day. Over, yeah, because take us away and will be our year. To be a must say, no big the fear, we say, minimum enemy drama, sura quality. To hear Casa radio send people in this link to Capono. As some men to Sakaka continue to make very good swat. I think I pay before that could be a crown. Minimum,
Yeah, so say, Ebia would you like to go to the Kakushi? You want another word who, in the fair give you, you'll be an India, can you want to mean to me? I have a trouble. The sure look at you, amen, amen. Amen. Yen fa last call na yen call yen sem so asem chichi e wo fia. Hello. Hello, Majo. Majo so eburu katache ba bia frefre budi. That is finish you but mo ka ti baro, ofili. No okay. Yeah, the pie media for the ofili. Media for the thing kind of quick. And okay, amama sa e ko asisi no. One why media for so. I can go to say you did for one fan to a future. Ano kwasem. You be to have what I can say the my dear. So be I say we no and but because of the tower could be which is up for a shot 7 oh now the before that's the program you go collect your idea. I maybe no can was my wife with Mr. Especially media for review more. You didn't know more food so you don't want there more is I didn't come on. Amen. Producer Asem fa ba kon kan. Hello. Baby afrefre udin. Atebubu amanten yentie o. Oforisuo. Ye. Yeah, many of mama so you are some kind of so mama the mountain the catapra will be funny. It was on the dama. Okay, ahani ade ofre no enyina besu e otata tubafo ade ababoye ntaba mu ye nam soro ye sai enam form asem chechire kase eda chire enya asem ketwa kra ye obi ka chira santima wo bi chira santima wo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so enya asem ketwa no odofo ansa na no empepi ya na metai ka chira so koto sekramosi pata so a senyo na fo ya nipa daseni ne man so eno de ni si ho sa na aboatati obetwa so na maba so adwuma ku bi adawuruma eninya bi ede besemo ye ko computer so dwedie emra sisia Abode ade Cinema na mu tutu no oba mi ntini kura so wa ayo senior me ade adanke ba product ayama me ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebejai senior na misisi ni nso e misisi o and there was no problem there senior what to say dank poke okay so wonu dank poke okay sisi ya we ni na ebejai sa we nyame shira come on do ba the danke ba tonic muni ma biwo mini pa na se na mtumi ndi na mtumi ndan so mini ebi no me no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje Jamani amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kura amfa meto ntanase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti madame ho ti e fifi ti asate ti boy Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen it was 0244-017-556 and now 0266-593330. FDA adjebedi nkratwe atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
Yeah, Pani pom to say. You are doing me here. Udin the saying. But I'm in the Peter Mensa. Peter Mensa free in a buy. Offense in a buy. Offenso. Pachai. Offenso. Pachai. Santa Fenso. Pachai. Yee, Fenso. Asem Ketwan free home mad. Yee. Asem Ketwan free Fenso mad. Asem Ketwan free Fenso mad. Now see a frost say. Peter Mensa. Peter Mensa. Peter the Offenso Peter Two. Say Bishop Peter Kwesi Emeritus and Peter there a boo offense. Papa, what was some saying out there better some passing penny passing and come what? Oh, penny me do I say, so my queen. Magusam diabeto, when man say, you teach any manager could do. They make random charge you Kumasia, and you transfer co offense. What should I will find, sir? What offense? No, Nasrudin. Okay. Islamic. Yeah. Okay. As a man Nasrudin. Yo. And say, me did transfer co offense 209, and I'm free a crew and co offense. Till 2013, and because see opening Nana Bafai iron sign. So I would dear Kumya Bay. No moment mean to me entry. Okay, ain't you? To a son, and now my friend, Miss May Freebie. Sure. Okay. And Makusa two and him some pass. I said, I have fool, and your folk, cocoa fool. And also, Sassy will be. Namun Sassy Yako, which I sassy. And say, we made me, and crack. Ocochem baby, I once with them council. And call my Jaffa, and a cocochremi. The fun with free. And sir, Mr. Tissabe, or Cochra or Quan Berso. If we saw Cochra Utunsa. Or Cochra Udisica at Tonsaso, and that's what Cochra Mautia Cacras a Bayodia. Be say NC, and once or Fred Jaffa, said Jaffa Congressman as I see, Miss Peribia, Cuckoo. And she said, Ben, I'm your torso. And now, Medibe. Ete, or send me here. A mammy auntie, as I say, a Yabusan Sassi. And to show me and say, Sir, Cuckoo in the bar, and Yadi Beche Cuckoo. No, so opening, and your baby, I know your chimney. You now I didn't know, say, Cuckoo in the bar, Yancha, a funum. Now I'm a better be a cuckoo share. And also, as I say, Busan Sassi, the chema, or not from the American room. Only your way, your way, a man. And until I'm Bechimuno. I'm so opening, you can't say, Matty, May, and I'm starting 2013. Maybe 3 years, and so then I'm assassinating him, woman. Timsako upon one, not a war assassin. So, Timsako upon one, Bonamania say, assassinate him, woman, and until so make me idea as a son, as from Mamia. No, so when you be army. Nam smarty. Tinami anyone say, you're a crab of Pana or the free. To open free movie, and Unia, baby dinner, dear. Natural say, dear walking, Metewasia. Fakwa odi kan ye no na abo wazase no so nti wantumi anye e no ma foforo no okay nti emo no papa ne de de free e no nuan be di ade to nuan be di ade onuan odi ade ne ye friend say ye friend no JK Fodio nimu o police ni pensioner okay e no ba na nti she the brother ni me ye nyina no na me tu nanim se ebusani asase ne ebusan asase etimi ekoko na se ba ye ncha efuo no namu ebecha bibia okoko share beti ase ya ma no ena o kire na asase no na msase se me ye adwuma no 2016 asema na making my adwuma na 2020 ena obi tiam na se adwuma na me ye na nya bia no ya ye nkrata to so na mso dabi o se dabi modi ana ma ye nya nkrata ena kure timi ko papa police wonu eye Mr. Nimo, Kobona Manie, said the Drono. Pese Yan Grata. Tonwa by Kumasia, or to Kumasia at your friends, or by Kumasia, no ball letano, a libremi. Or the Banam, and I'm sad dancing Muntino, confirm master. Mr. Kusi, appear. Sir, obey me witness. My master obey me witness. Mr. Fodio, Nimo, one more behind the witness or one sign the column
but me gidi say na me say the brother can say onye obi aba dey be hwe na afa mu diama no eno say onye obi aba dey am witness no na start say me yema adwuma 2016 up to 2023 December 26 me ofia na so kan ni ndiem papa fu kuma say ba na wato me nkra tija me bo me be efiada ntu ko ade kire ko afu ma me pa aduane opani ene me sum papa ni yi betumi sua banchi bode abanyina ka ho eye teacher enye ba ko nyamienu eni tabi we free kuma say ba office biaro to me nkra ni me de angupuo abra na aduane edus ko say da na odeko sajuara so na odeko eni say 26 December 2023 ya me ofia no suma ne ba eni wo fa ase so hia me ko ya ni wo fa se mi ansa ka no ho o ma ye nan me nko ha o ma ma kunya busam kwa nam so wo no to nsa fra me na me de me ka de ba beti ni baba ni betu mani mo an se teacher free na koi da e jwana to wono mso peni money ben koko no how many acres openi ni kura da e ba ko pe ye shede nsusu ye ntino me de bu mani am se bia 6 acres na chesa so eso forest da no e na koko dada so wono a o se me ntu aso eni se o de tu mani mso na mso peni na boni ben o se we bibia o mama mane nam se abi ni sen wato nua e wo forest no wa mama mane nam se openi men ko fra preta bia anso beto nua obi mom na ewia nua no memi ti classroom na obi akosi machi ewia nua no e pai minim ba kro when that Saturday nyagopo ebu ame me kwafum na me ti se machine esu forest no okay wo se wo ye bibia on kan kire no isanse o pawia eton teacher so say enye wono na o classroom na doma fui akosi na chi nyame ncha de dako okochi obi yenkone no obo Heba and Medical Research Center enkwotwetwe enkomra simadu so emra obo Heba and Medical Research Center no owo adoato adumanu na wobo ba ye no maka kiro se ono kotofoforo wono waba nsuo mu anwanwade a obo Heba wo ye no ano de papa na wobo ba kurom ha no edin a wo gye no enye din ketwa na ode Heba betes abadwa so saa ena wode preke se pada so abadwa so wompene se obi bebia durama no da bio wobo Heba no ni fidie a wode eye ninuru na abibiduro eno de tu yade ase dokota watrase yene no twetwe nkomo simadu so si doctor memo akwaba yo so ofa Nipa bibia boko de nyame adom na ene so akoye dafoforo yi last week akone every said dafoforo na that's the you kwada say asan aba ya asemo doctor manfo dodo no a ena ebusa odin ho asem manfo dodo no a no preke se pa de eboy pa na chese wobo Heba no ankasa no momo ntwen so obi be ya drama mo no akoto bia betu yade ase mo ana moye mundo enra desire nyina mo ana moye mo ade sa pepepe mfidie so die mo bi ye de ye bibia etwa bi capsules na ye bi mixture syrup ni ne akeka ho nyina mfidie di mo wobo mfidie di mo bi papa doctor Matthew Foti odie na wo ma wo ne Obo Herbal and Medical Research Center yebechia ahwefo ni atiefo ene anwumrei na sene ye din ene ye nyuma esitie no ye expert in cardiovascular diseases ya quadri mu eye ewo akoma no ene droben ahodo a emoja efam edi afrosane ewo nipadua ni mu no enti temache bia ebeba ida se akoma no anase droben ahodo a moja efam edi afrosane bia no obo Heba ya quadri ewo mu ye ankasa ti obi wo ho na akoma no ahon ba bi ahonhon anase enti na ewa akoma no ho ahonhon enti emoja enti mi mflo ye oba obo
obo heba ya so ya yetene tekra enu nti basa unanti kakra bia na wabre na wakoma ebo per obi ho ose na adwuma oye no sese no wagya adwuma no atowo because of say oye adwuma bia kakra bia na nakoma ebo ni per na emu ehyehye no emu eye ne ya obo heba ye wanida so tutuanamo ebra obi nso ho wanya blood clot ewo ni nipadua no ti wa wanya blood clot ewo nipadua no mu ba bia no tutuanamo ebra enam santi clot no nti emoja entimi mflo yie ewo nipadua no ti time bia wuti epaiwo anase wonsa ne wonan etimi etitriti obo heba yaba amount tutuanamo ebra na oba ye wo enro ahodo wo hwa ye de be ma wa ebetu saa yare kono anase be yiyi entini no akoma no problem bia won bia atime asolve ama moja atime flu yie ewo nipadua ni mu wonso odie eye stroke odi afe na ebia ahase ebo nkaye onan ahase etitriti wuti ahase paiwo o pressure wo chakia enenam to something tutu anamo ebra eno eye stroke ena ebo nkaye anase ema wone no se won tutu anamo amba obo heba ebe lead to stroke ebebo wato ho untimi ensori enye wadwuma na dane de nyina oye no tutu anamo ebra wonso ode no abowato ho kra tutu anamo ebra se idasa abowato anase ebo nkaya tutu anamo bra obo heba ode eye awo problem odie a problem say wa obi wa worry for 5 years 6 years 20 years untimi enwo ba ento na so oye bema onkwamwo na etimi eboa say bema ehye oba nyinsen no ne quality no ewo from tutu anamo ebra obo heba na oba ye wo eno ahodo ho a ye de bema wa ebe improve o sperm quality no ama wonso oye bema watimi ahye oba nyinsen wonso oye oba wo a war problem obi ho wa worry wanya miscarriage beye mienu miensa tutuanamo ebra wonso odie untimi emfa afro no kra na abasai wanya miscarriage tutuanamo ebra obo heba oba ye wo enu ahodo ho a de be mo wa ebe solve sa problem no nyina ama wade wo ho wonso odie eye diabetes ne kan ya asichire yare no enam santi obi wa kwada wo so wontimi na because otimi edu kakra bi na jonso edeno kakra bi na jonso edeno otimi jonso beye empredu ansana ade ayeden ache tutuanamo ebra wonso odie eye kidney problem enam santi wonan sa odi sikwa na wotena se kakra bia na apegya wodo nan esisu wodo nsa esisu na akom uyi ana asan aba tutuanamo ebra enam kidney problem ti obi wo ho owo junso anase wanya junso problem kakra bi na junso anase untimi enjunso kra tutuanamo ebra wonso odie eye prostate say eye prostate enlargement prostate cancer ene ne keka ho nyina no tutuanamo ebra obo heba menka se bia ye mo yare din enti obo heba eno de yensa obai na so ya wo ye wo machines e wo ho a ye de be screening from uti ebesi wu nan ase problem anase yare bia ahinta ewo nipadua ni mu se eye ulcer typhoid yare ahinta wo nipadua ni mu bia no se eye wo lungs no wani nyina machine ebe detect problem how na afi ye de pure herba abibido krochi ayemfa bibia emframu ye de akasa yare kono ama afri wo so ama wade wo ho obo herbal medical research center ye headquarters ewo Nkranza adishman bronga half asem na mikan Nkranza adishman na ye headquarters ewo ye wa branch ewo techiman eye Nkranza kwan no so okọ sunyane nso a ye wo Zinco Divine Junction ye ne migration information center omo office no enedi anmuhwe ufiri ho na okọ UNE campus ye ben UNE campus ho okọ Accra nso a ye Accra official town Kaswa official town he na obo heba ye branch e wo Accra ewo Kumasi ha de ye wo Adoato Adumanu Kumasi ye wo Adoato Adumanu eye adwuma efiri edwoda kosi memenda ya bebre na bisa say doctor mo ye adwuma memenda ane eye adwuma memenda ntie bia we busy from Monday to Friday Saturday ye wo ho ema wo
even cra Sunday o person o book special appointment obo here by en branches ni na o book a ye betimi ahia wo adwumam ahia wo kama your numbers edidi dwuma numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 Pre-care prekese powder any odin. Eno na bruni ni kaya medeno. Odin. Ebo adwuma rough. Odin. Ebo adwuma papa. Doctor, so oda so nom odin no. Odin no. Oda se kan yama. Say me nom na kakra. Me nom na kakra. Okay, sabre yenane ema Dr. Bako hana sabre no. Odin heba betes no sisi yade ni nyina ekọ san yade ni nyina ekọ na preke said that part and the immune booster drop eno na amanfo agiatum ye preke se yawo ye preke se ya ena eye sansenje no Dr. Mayintie. Well, yama hefo akwa babiem we aye Odin herbal mixture and Odin herbal bitters na Odin ni na eni aduro we eya won adwuma pa nam say ye de nubna hahama ene yakeka bom ne de aye Odin herbal bitters na Odin herbal bitters me pa cho wonom a de yema woni so we obi a oba especially oba oni be man da bo se na ho ba yensuo no de your friend sperms no but na di ankasa the semen obo se na asa ba bonten me pa cho say ye PID and as say ovarian cyst and akwakofa sade na ba no ye comfort Odin herbal bitters e de amount o oba na wo irregular menstruation on sebo no ensisi e ba channel obo ho be 6 months 1 year 2 years o moon insada e Odin herbal bitters and ye comfort e de amount me pa cho enemu sayare ni na etu ase gonorrhea syphilis chlamydia and afi enemu sayare na say meka de say we no ye wo mu difference between infections no your viral infection, bacterial infection, fungal infection bio biano irrespective of the type no me pa cho Odin herbal bitters no eba modin ayi edifi wonti ye kamfo de amobia o your ba na so hu sa na nsuo bi gugugugu ana se be pampan wo mu no ano Odin pa but modin so benya Odin herbal bitters o ye bema hu se nsuo bi man bi fi o bema ni mo ba o bo se o junso na bema ni ye o ya na e ka pe ye Odin herbal bitters and here come from a bema no me patch of premature ejaculation and dear friend sexual weakness no and your Odin herbal bitters o ye bema no ye mre wo mpema me patch here come for Odin herbal bitters and the amount and then you but more than koko GP na fe bobo e be boa am wasi pi asita me patch o your ba na se onso de no akwa ye awo ho nsem untime ngo obra and your combination of Odin herbal bitters and afi pre-care precursor powder o ye bema me patch na pese ugina so yie pa na obomode to Odin herbal bitters na not to preke powder no afroye na ya ma secret code na fi waye ebebo ma bibia koso kama enso e dia ma enti me pa cho your ba afichiri ko mu hawo eya awon sensem eye wakosua kuma na so ahimfie ho na bia nyarewa bia ba ho na hu sensa prekesin bia ba begu so na ho keka wo ye be ma so the same thing obetimi de nsa hye na botom no de aso de be mam na oposasa se de wanya de oposa nkate ni na no eye namu nsayare bomode so Odin herbal bitters na wano no mebe yi sa nwoma ni na de afi ho de amount me pa cho eye sisi yare brefo na ba beso so obu ani sisi no ase de mpanye na agumo eye Odin herbal bitters and ye come from na nwumre bomani so benya bia no na duro no nkasa sa ye natural immune booster nti we nya se o twen se o be yare ansan wa pebi anom bomani se nipa biara benya bia no magise obi a oni 12 years obi a akwada na se mami oba ne banufo ana se oba onyempe ne ntimi nom Odin herbal bitters ni bi bomade se on sabeka bi wo the nearest herbal shop no afa pre-care precursor powder na nie we a small boy but the juma aye no
eye enwanwa dwuma eye dwuma akese esan se aduro we se a me de akire o TV ne so no me pa cha uyo bia wakoma ne bo periperi heart palpitation eduro na jo abose wuntimi na eye prekese powder na me pa cha o to na wanom e beboa ayi sa heart palpitation de afiri ho de amawo onso o de na aye numbness onsa no na ye otitiriti onante na se mpabo atofom kra uhu na onan ni sisi fom sa onte se mpabo na atofom am eye prekese powder na na ju ye comfort e de amawo afi utie na de na koye kidney issues aya na bose wutini edwa wo na wachi ya wo ya ubose ebasa wonan no esi wo empemhwe na wona ase ahase epegya me pa cho bomodin se obenya bi especially mo tena se che no ma observe side way of omo wo shops ne ade no bose obekọ watena wo sa na ne nana se no etatai bomodin se obenya prekese powder dura ma pegya ade a che wo TV no so no bomodin se won sabeka bi wo de won saka bi ano friend numbers na go TV no so ne be kire kwa be fa so a obeye na be boa ama won nase na tata uti adwa oni na be yini na age fi ho wa yesi umoja no abro so high blood pressure hypertension no eye prekese powder na ye comfort di ama o me pa cha yare bia wo su bia no ye comfort prekese because prekese no ekuta phytochemicals eboa eyeyi ntrinim ama moja no edi afrisane ye ama bibia ekokama me si eye sugar diabetes eye prekese powder and ye comfort edi ama enanwumre na myamia benya bia to no me pa cha kran obenya bi ewo Madina police station ni opposite sister efia ho onsabeka bi ana afi so Madina ho Madina Malcolm so okọ Madina Malcolm opposite ho onsabe mamodi aka bi afi so okọ kaso a tribe of Judah me pato enkran Kaneshi tribe of Judah afi so Tema Community 4 Little George Presby Junction onsabe mamodi aka bi afi enkran ho no Okayeshi Dragley no Repass Ventures onsabeka bi Nana Boache Herbal and a Little George Hona no obomodi akwa onsa betimi aka bi okọ Mankasima triple B herbal shop Mankasim roundabout no so onsa beka bi me pa cha okọ takwa was ebibidu ofie and afi Joy Herbal Market Circle takrade nimdie Herbal and a Benyak Pharmacy onsa be momodi aka bi okọ Koforidua Gabson Pharmacy Koforidua Commercial Bank ne nchen onsa beka bi okọ nkokwa anti akobam Herbal enkokwo market okoho onsa be momodi aka prekese powder na fi odin herbal bitter dodo bi ape oba Kumasi PFA Pharmacy Tafo New Road Junction ho onsa beka bi afi Freddy Men's Herbal Kewo Misty Herbal Mromo onsa beka bi Blessed Herbal enso Kewo onsa beka bi afi enso onsa beka bi Sompa ya sof mame bi Arms Herbal Abrepo Junction Tinatek Herbal enso Sofolai ho na onsa beba modia akabi jesu a me pa choko Ascori Rural Bank nanim ho a jesu run about sister fia ho a obomodia sorry sister Kunadu ho a obomodia akwa onsa beba modia etimi akabi na bibia enso etimi enso aye kama sister Kunadu number ni ejina fred 0245 41 71 23 0245 41 71 23 sister Kunadu jesu me pa choko aflawo ana wutie ya obomodia sa obeje sister Vida number enso aflawo na fe wonso atimi atobi na bibia enso atimi aye kama enso ade ama 0244 16 89 73 0244 16 89 73 sister Vida aflawo wonsa beba modia enso atimi akabi na wo de di ujuma na ma bibia enso atimi aye kama enso ho me pa cha wo etimatim Masia bomodin so be friend ma nurse 0274 34 0274 37 6006 0274 37 6006 etimeti masi and on sababa wadia etimi akabi when na ya miamia on sabeka bi na mom no yesa so epadwumayefo no wo ya driver and o tie yan o hye yan anwumre ya bomodin so be frame number we wo yes o pese wo yes sales and asa obetimi atonade a frɛ Obo Herbal and Medical Research Center ye pade tonfo na afi ye ped driver ni a odeka ne be kwame akwakoton ade frɛ number we 0597 1863 98 0597 186398 Freshia na afi ani entutu nkomo ne empe yemma wa adwuma entime nya na bibia nso enko kama enso emfama. Okay, yene Obo Herbal and Medical Research Center Dr. Obibikan. Alex Joe ewo bonsu kwanta. Okọ honoma dodo a opebia wonsa ebeka bi ewo ho.
Western of Asem na Mikan. Bonsunkwanta. Ani. Okohwa wonsa ebekembe. Alex Joe Michao ene enyumre. Okay, yene Obo Heba and Medical Research Center yene omo ena twetwe nkomo no na omo no omaye koto foforo afi no maba nsuomu na dwuma wo mo ebo wado ato adomanu no adanse nko a ena mafo ADF omo abibiduro so ena wode etu yade ase eno tienko hoi na yekutu yade ase na nyoma enko kama ama meni wanse yade nipa benya so a na yade kuro ya ye azisi mo koso Ghana o azisi mo koso Ghana ho na eduru baabi a ya na mewura hwa na nso so eno tina Sompa Asem Mpe Nipa yo eya asempa o penipa nti wose fafuo no to Pachai, Asem fafuo no to no na wo kas wose watonwe di na nyame adom wache okromfo no kure e je say me tise machine esu of forest no me ye bre nkokodu na je say brother village na mo a o pioneer ne dindi dada okay na dada no so me come na je say papa no fa ase no papa ye kana asemi a wose fa asase no to ne wo fa ase no wo kokofuo ni Pachai. Adi emfie say 7 years. Enua no. Koko enua no menue kra. Unua nwie. Menue. Metuaso. Wa bre. Metuaso. Enti de opa enua no ye papa ya o se fa asase no to ho no. Ne wo fa ase pa. Ne wo fa ase pa. Ye ntie o. Enam ka che dada. Unum say esi ano asase a ugina si. Se abedi mi nsem. Se me na me yeso adwuma. Ti bibia ni kra. Ade no mebo mamale. Na do to me na here ewura forest no ebu nua no okay sana tie dia ene mentumi he ha ma na dia o nkwa ne sa ene mebusa ne se so far ene ya se na wabu no so no ntumi ejere na mom oba na bi ebu amafo ebu bi dada anam se no samafo ebu bi dada kwa me metu obi an mo no ma babeto ete se ebu bi dada ebu bi dada kwa mi ma betu we dia mi se wa na obu ni nyina enti chem dudu a wabuo ana so no o ye bizent no ebe ya me fa akiri me fa na chi ti me fa akire mi kokura na me edwesiri wo me boy me na sekura ma fat moja nyuni mo fom won no na nye o ka kire ana me fa akire a na me ko hu se wanya makoma ko 22 na me so fa watwa ai ni aran kan bi one log nya kese pa I'm so okay me ba be bona mane I'm so okay dada se se an adwuma me ye no akoye ska adwuma ene oni ska ontumi nya afu enti sa na tie dia pa ma me na me fa ye dia mfa ntu am adwuma no so cause ebusem na na de ofri o se ne me mo 4 million I'm so many problem da be na me sa be kan o share me date afi date ni so ya scanning my afina me danika da ko mi share na bontina o say obi afre me ofa bona mane say ene ekoso ntino me ofa atuni nkra say onhwe no wan cheska bi ayade amfa amame am say sa no problem ene me tuma adwunim me na oka biu ene me yi mani me to amadwuma no so because koko na me disa me de me dua na ekoba asa no o ma ne wofa no enya ntiye ni entiase se ne wofa ase na ebu nua no wafuom wo no mum de me ma mana ntiase ma frɛ na ma na mane nteno de bom so bo ma me gitum ana me start to be de me ye madwuma asase kuro na so eme wo so eme so no edo so asase so a ese koko ese asase no ete on mo da ko so on mo na brother bi so bae ne ndi asuo asase kuro na ye nipa 3 ene wa asase no so ene obae se we nipa 3 na ye wo so no we hunu nipa 2 akomo omo achi ema wakonya emeni bi e nipa 3 ne hwan me jafa ena ekuata na no so firi he onu so office wa ofiri sa busua no masa asene no onu so firi wa okay eti wanya akra wo jafa onum wanya kakra so ekuata na nto oba be hemi so mo wanya akra e dia so a wetum dia ye adwuma nam so ene
na efia da nwumre nomzo ade achi a Saturday me mekwa afuom enti se bibi sa na anya omra ni emfem ni ya dudu ebe de ebenya ampa Saturday me kwa afuom ni oba no ene nkula no won ma na oba e na ose nura nkomo na oni mi di na okay me jade me ye nyina na me di na nim ene wewure ma na nya emen krokro 64 so 64 enyini e o to omode be ya petesi patwa han o to ebe yi ena ye kan nya 64 na musa say so far ekrobia muton say local no say local no 7 cities until multiply by 64 no say somewhere 448 no say ono o ma be 4.5 sigada dem neja me diskai enam say nua dia na ba ya na papa ndi bom so bo say mama na mane no enu ntino mabo enu ntiesika bia emfa mame no o diska na mame na diska ko to say anytime bia no abafi kumase aba no me diska na kwa ma no aba na mane say na siye say obi asa afamachi asa afra papa no aba na mane say maton emme e wo koko asase no so ana no so papa no frɛ doctor emme no say o hweli wan diska bia amame o chama me o ma meji nisika ekwai bi so no enua no ene saa emme no etimi ebunkam koko no so emane nyini nyefe sa se ka papa no beti ase saa emane nyini nyefe na no so enkyere se wo ton bibi wo asase no so a wo babo papa na mane so obo na mane san se se mo ache na wo fam na men wo na ka wo to dia ko bi no ni asem watima se saa se dia na asi akiri they say papa no ma de to me no o tres ka ma me no e be gini sika o brand frame say na asase wura na de kanam so ene o sikeni na me sika de e ma no 1000 kra no me nya bi kra anga se be to insu na ta bi sa na me sika de e ma no ene oji me no so ma papa no kra brand kra de enya adwuma no na mo ni ofase mo so de mo twabe energy men demand wo fase okay enti sabre waje emeno dia man wo fase fo beba nsanfu ne atai ye tai wi a apetesi ena ye de ebenoa omafo ma ebenom na omo de di nkwaso asem e wo fe so apetesi no onoma duru ba bia mo adwene no na ekekabom saa no na wo yade agese ye do 21st clinic the sciatica expert if you say enya sciatica yade no nko a na 21st clinic utuo yade bibre bia de fruit twinwa no kosu na ase no so no apetesi no na se oyam nyoma 21st clinic bibiduru obema bi na watumi e de atu yade no ase na sciatica no de ene oye expert pa eso sisi na fa osirimu na akokomu akosu na ase entim yade obetu ase no de amawo na nansan yano yeko Europe wo na yaba South Africa na sabri yede 21st clinic edua yetu sciatica yade no ene yade bibre bi ase eno ti se wo South Africa appointment number no je appointment number no if you see ko Europe no omanfo tugu ye so pa appointment number no na sabri no ye bebobo na yede amamo appointment number no 0244 915116 0244 915116 South Africa for no monye number we na into sciatica yade no ene yade bia ase enfamo yenya Ghana for mu debi Ghana 15 branches ene ewo Ghana ha na Kumasi ya Yaw overseas Alpha Radio Chimwa Council Quarters Court Junction oboase Dome Market and Crime uduru wa sunwane kranza techiman ubehu 21st clinic ewo ho 0540311311 0540311311 mizo drink ni bi wo dwaso 5G meza no bi ewo dwaso Courteous Marketing Agency wo mo enadi mizu ene 5G meza eba ye odofo yenkopa bi entoni doso puom no manager Daniel ewo 21st clinic Yaw overseas binya biato Bikan supermarket abawa anomanye post office wa sister sewa ho Mama Esther o Outcome Royal Ventures Baptist University ebu akwa yenkori koto mizu 5G miza na Sachi Enterprise wa safo abinchi wale VIP car park no enedi ehwani mu 0246270221 0246270221 kwa Kuachi Company Limited ewa poe mantemu Eastern Region yankoto mizu 5G miza KF Kinju Enterprise ewa swame heya ewa pamangwa brosana se
oni nom hotel no ene di hwe animu yenko mizu 5G meza yenko tobi na yefa eni adwuma ebebo epa yakwantu semina yefa koda express group o obebo yen wala tu asa obetumi akwa abrichi no akwa yubi se wo mo ko school so ewo ho no ebebo ampa eye Canada US UK Australia Germany France na Italy na orofo express group ne betumi aboa wakwantu sem no akwantu sem pa de wodofo yefa koda express group obebo yen am yakwantu sem akonkan pa Kumase Accra Tema Islegon Takwadi Sunyane Tamale Bibiani Ubehu Express Group ewo ho 0249000448 0249000448 Express Group Resmen Kanchosa na wonderful koko no a friend no natural pass no hemorrhoid no mwani pakura sa koko no yare boni ankasa na obi wo wasi koko ni so da biu enipa bibire bia da udidi ko nipa dua mu ka nu se koko no ebi wo so na du ba bia nyanka no hunti no wonderful entwem tontuo ansa na wo husan to kwaba wo de akwa tutu tete debi tutu twere wo dem eno tina meka cho se 3 eco capsules coco master ono ene tumi coco pa ye tobi ne ye nonom entwen ma coco ni nyine ho na enkohye ase entu ase emfa emawo wani so ye wisi dru ba bia adwade ahonam eyo hwene wo pen umunim ku waso mina eyo hene coco no ene ye san senkyere no orofo over the counter for mu tumi ko tobi ene kogumo so to mbeton no mate so emfa so kolina ka ba dani heba Mr. Yeba Apidag okwa ubenya biato 0546107107 0546107107 eye golden dio do dia badwa so feminine wash you na feminine wash no mama ho ye hwam mama ho odin ekonkan pa ni nyina ne se odisiesia himfie ho se nana so ekwa himfie na che se eho hwam ya prokama no otiare chaacham de otiafom na otiafom yi otiafom so na otia ne den efiri se baabie ne ho bebu na gumu debi eye godi di of family wash odi abadwa so ma de siesi omo no orofo anopa fa bigu nsuom anwure fa bigu nsuom bogu ho eho be ye hwam pa aloe vera ne wom yasmin ne wom lavender ewo menten lemon so ewom enya asem keto strawberry no so edi ehimba na ema secret pa no ene feminine wash agoni dio for dia ba no obe kosuku kura no dofo tobi ma no emema no ema no enyina nsa no ape feminine wash ekira kwai godi dio aboa ma pa wa mema ho ayehwam enya asem ketwa Food and Drug Authority agia tum on stamp price so say die ema no ho asiesie no ekosoro pa 0544198043 0544198043 godi dio feminine wash odia badwa so ena me tombi na me dia ma se man monye na mo fa ensiesie mu OCP fertilizer na badwa so na nanu makuafo na eka na fertilizer no di wo na wo we di ekumakuafo god OCP fertilizer no abo na nanu makuafo efriza afrasa wo de OCP no edoye no abo wo mo pa ma wo no ban no so do so mo mti na bibra afisu na sa afisu nyoma be konkai dia ma odi ai OCP fertilizer na me kanfo na me dia ma ho maka to se ukọ agro chemical ho no a fertilizer ne bi ho OCP na wo mo a omo enim de ewokuayo ho no agriculture extension officers ne bi ho nyaado na ukodua emako na tomatoes yi wo mbekiro se do be se agu ase bro ana atoko ana yuyo na wa omachiro na ayefe pa orofo OCP fertilizer no de se wo san wo koto fertilizer bia na ye wa on pese obeteso mfaso eno nti yenkone koto OCP fertilizer ya fom kwanya ye mfre wa homa bo so 0345909437 0345909437 ana 0345909433 0345909433 OCP fertilizer abibi manku ayo no ye nyina ejina OCP fertilizer so enya asem ketwa Dr. Amegashi Apostle Dr. Amegashi se menkancho se ye kan yaresa dia eye Dr. Amegashi ene betumi atu yade ase amawo efrisa bako se mu no ye wono na abanu kura no eno to se mekura menkanche bibi mamu nyina se aduro no ankasa na de ewon ho abaduro no ewon ho na yade Amegashi esa no enye yareketo akura o se yade a wontimi nsapa no a meka mentimi to se bekura ejimi de wataba pa no de ene oni ho anu aduro na yade akabia no Apostle Dr. Amegashi se menkancho se owobi na
na wo akra ne takra de nyina ahansu a enso so no tachiman okwa obehu no ewo ho na Kumase ha de oye wo Kumase ha no old macro old police station house ho na obehu no macro old police station house no so ne di hwe ni mu 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi Herbal and Spiritual Center odu bawura sunsumu no de aduro na kan umpewe na opede he na Lord news alance Asem Kanjro say and the powers nukokroko aye no ntigana for ntoa won so na wotoa won so aye ne dey e break the 8 ho asem na woka na nipa na adodan kwakufu ado ne bawumia ba yo mo ye no na sefata se to abade ma wo mo eno timemere da bia no waye na adwene se oba babedi MPP ho adanse pa na oso watumi anya gina so ato abama timemere da we tiebi ebeboa wiye papa na enyoma akonkan ede amount or for dank natural health complex Osei Kanjro say otu yade ase na yade a otu ase no edi amanfo de ato no no eya hotofie enye se ono wana no hotel no kofa e debi na omanfo dodo no a otu yade ase no ene se ono eye ahotowura nti ne ho eya hotofie akira da wo ye adwuma ewo pachi number 2 one City Life Hybrid School no ena ebe ho pe orofo yenko danke we owunu papa owunfidie papa na yenko tu yade ase enyojo yade stroke otu ase sa ene nem san yade de yemfa ni fichiri kra oye expert enem san yade yenko pachi number 2 ni yenko dank natural health complex ahotofie yenko tu yade ase 0244 017556 0244 017556 and now 0266 593330 0266 593330 Dank Natural Health Care Complex patch number 2 ahotofie yenko na yenko tu yade ase eya asem o man Ghana mu eya asem kase pa o asisi samu ekoso pa o a chese odwene ho a ontimi entiase odwene ho a ontimi entiase hwe baby akwakodu odwia koko no emfie nson akase ko benya bia TBD sika bamu sika bomu pani panti se akwakosi sei yo openi jego sin se oji meno free one brother no an chabe no man wo fase no omna status o mu chabe no na meduani o me board e banchio en no mu de adwuma no mo di ni na se am kwafu mu kwa me na board e kwa na mecha and say o this subo that Christmas day now or this born mom say and yo e meno manya de mama na mane ntino menya ntu onum ono hu say si anefo no ma fa say me me japade nam so obeni ente sa emeka na che bebi ogina na ogina enti oba efo no so me no ba na ye enti me ko enti every 26 December no up to date onkwa fomo na me kwa kakra but edru ba me kwa ave me jai kura me jai se me nko hobio wanja dia mamwo mu ana ya obinti na wafiri ho ya obinti ma firi wonum me nko bio enti se dia mpi na ate anwumre de ate anwumre se obom subo se ma menya yi bio ntem me kobo me wife amane se me ba papa no frame se ya no de tu manim enti me no ba nyina ba papa anim se nke ye be pa na chew sane subo no de boy no o de bo me no ene ke be pa na chew afa ye ba ya ye tintama enye yie papa no be ogina na ogina nam se okay maame yenko ti epie na nam se okay oni ka ofie anam ko pepe ni fo mienu mi so wusu ene yaweje se o me pa chewa de e maame na me nto amadwuma so penifo e jepini e mamu ni ba papa no onu afa de penifo e ba ya ye beka de be firi na mu anse on de e me no police adwuma nkura no onu ye mpa na chew o kesi ba na ni mu a e chew pa de onu mfa nya hwe afa de ne ye wo se ka bium ye ntu ye penifo ntimi nka hwe bium on ma na ye pega mu ye de pie enti oso opeso okire se wa ya adwuma huna na very good opeso okire me no wa bregu ma bregu sa na opeso okire sa na opeso okire me na de no police adwuma wa medua koko no e no pani sametu aso a me ye pie na nam se mpeni fo se de adure de me na me kumiku
komu be bua me so anye ye ndi de me hu bia no present picture case ndi ko human rights because planning everything a trap a human rights penny no into my data e mi nyama be hia e no my time 9 o'clock anopa tonight boy pepe na me opening office o human rights wonum papa baba oba be do na about 12 o'clock and say oba ya papa mbu say na dey and yeah don't know because a lot of traffic at the end there not to fine when you can say me nyina wie papa say da be na or terminate agreement am in the year no letter now agreement letter no or terminate sa letter no retired police no or terminate letter no na chese wo no wo abregu ana ma bregu no okay until I mean twice okay hello Mr. JK Mpom to say JK for John am ne ka say retired police ya frame Oforisuo Aboagye me ya adwuma Sompa FM Sompa TV Asem Mpe Nipa dwumadi so anwumre dia me ba wo a wadaje kakra na me srɛ se ka besa ama me abranti a ye frɛ no teacher oye koko a wunua wanya ne ba bi ko e dia asase ma no unim no o say ha wo ya office ya na asem a wo kan nyina nse asisie ya bam enu nti no ewi asema nyina ntie no no ka bi ma no na me pese me buta se e de ba na asie de mu nya ayi amomra as me men ka za wo adito ye hia wa ye mra he amomra me pide na me pese me kire se enhyehyɛ ya unwane ne ye no waka elect ni ma ta me se pen ka ta I will not appear on what na nya kasa na wo kasa me pese me busa se na enhyehyɛ no waka krata ne so bi ana me see the American me te men ka ta wo yi so mu nya me me pide mo amomra I will not appear on what na afuo mo wakɔ hɔ pen wadɔ afuo no mu pen question ya wo come and I want come to me samu peniye dia momra mana na mo metie mo ni wato na oba retire che question ya wo come na me ni wa o problem question ya na me pese mbusa se pros na MTTD anasa na o charge office ye na wo ko pros na MTTD na wo anasa charge office na wo na wo dibre ni se wo police wo de ba fie laga mata question ya wo gan ni wa no yi to blam fie never move am now be prepared for wo ye old police pani wutie me na asem na aba wo pani mediani de sefata amman wan kasa na me ya pani ni intimi me I will not appear on what you look at na ada na waji no penia ada no penia the operation the so ada tin waji afo na fra branch ne nsem question ya wuza me dem bla me on the o yes oh Mr. JK Mr. JK yes what the wakan yate esanse ye sisi sem ti na ye wa ha ye ntwem obi ansisi obi a enti so se ye mra wo so e wo fen so a ye beba na de sefa tabia no ye be kama na firo amaka ye be ma wi asefo nyina asate ye be da ase ye be ba wo na so why tawe na mbaba na mi ye be firo why what na o ehefa na wo wia ohumegiem o last station ye he right now ya medu nya pia oba moa the information bi a obi abo okay retired police JK Fojo na yene no kwatwetwe nkomo no na retired police altama ni nwia no de koko no agreement no ma teacher no na onam prosi adwuma mu Ghana ha ebo ban
na ni nua no firi mu obedi ade no branti adua kokoo no be emfie num ni mfie nsia so oba ye no agreement omo ye no so omo wia adwuma no a ye busua asase nti omo kokoo share de no ma chemu sika no retired police JK Fojo Osei Aboagye kokoo no abranti so ne kosi kwaye ena obo na todwe dua kokoo ikama na so police say wagye free nsem minim se police ni ti a woye na wabafie no so de a mentumi nkyere ye koka mo se ka police fu asem ade oni abranti edi nti efe omuna samua Oforisuo bema yan sanche tifoni afefo me gidi se sanoma we Oforisuo koso na me de bia makase asisisem emaduabo empa wo wiase da nipa bia ye noma bi ko amanachi aye basa nti de bia mekase kokofu ansana bay koko amana ba no ye wo emmoa bi wo nwura mu a obi a wote office se wo de ne ko nwura mu so nko ye fu within seconds epo ebegu no enya Asem papa Oforisuo de mabo bi e friend memena wato wani na se huriye be how pa sa memena se ukọ afuom pa na mo anketinketu so mo ha wani nye da nto Oforisuo ansa no bi be kokofuo ama na bapa no na chese nipa kro no wabre na meka sa asem wo ya ma omo a omo kwaji koko asase so omo ye yo me enche no me shodu no ma bi a hwie hwehwemu yi te se de ne ya futu sem no na ya kono ye hwehwemu yi ya ne asante ha na bibimam ha ade eye abusua de no ebenye pa na kanipa na ka na kura kyerewa nka menko ho ekirese wo mu a ya nananom o mawu kono no mo te o mo ho ase ba ye ne aye bai Oforisuo nipa ba ko pese ono nko a ebedi ni side patete no mo ntesa minim de nti ameka sa ye ne ye papa nom no mo do mo ho pa tiade bi o mo ye bia no mo ye bom no mo ware bo ko ye papa no mo ye Muslims ti no mo ware be fie ba ko we kwa wade no ho ya na keto wa kire na ma na edai ni nwa keto so ko ware ti papa no mo didi bom ye bibia bom but ene ya o mo nyina wu ko ye no ye ne ya ba kire no Oforisuo eno me dane Oforisuo asemo ya meka no meka nse chewe se ade bia wo ye bia no woni nipa da sane ye bia no be very careful hwese obi aye kokofu papa yi wo reta wo na wo police na wo nwa na de ama no e bia na wo nwa no opani ba cho oka na kra be cho se abusu asase oka na kra but e kwa bi so no me na meka sa asemo se ade ye abusu asase no e better say na oba akwaje de anwojo because any aka chire no maza ya brabo e different na de tienie ya de asama to so me ba papa yi so kakra ya de asama to so se obi pa nua ya se wo na wa den o pai ena nyame ncha de wo mo ankasa wo abusuanim ena sai wo mo pai ntinka okura de nka sie nka ho edai asan ena nipa na wo pai nua no ya de ato so no wakọ hu sai nipa no unwu ya de na sese nka wo ye ka wo kura so nipa nsa ana ukoka na wo ne hu se wafirim sai anya wo ana so ni nipa ne kwadi ano se wo ye adwumanti no nnua na wapae no wo na ye mu adwumanti si akoye sikasam eti sai nnua na ye de ato so sa wo na wo pae no ya anya wo ne wo hu nipa kro no sai nipa ya wo pae nnua no won pe sika kakra mfa ma wo oncheni ana Oforisuo obusa ne question bi se o ma papa ne ya wo esa fede nnua na obi pa na ye de ato so wo nipa kro osi dabi mistake ho no na se no emme ewom eno ma ewom no obi badwe se woni nipa na ye baako and the seven brothers mu twadi won so bi one day pe ena ko hu nipa no eti sa sika na ono no na oni ni dia no se o ma 4 million o ma say no o kwaje dia yeden te better se ka papa no a sesi a wo twenwi ka wo de ne kwose se ye wo faase o ena ebu no ntenka fa ye pa faase a na so pra na kwada
nanka ho asan we de asem e de to so no ko nipa kro but ono nso na wo se no wo na koye ba ko se wo ma osika ni bi ene sa na te de do agyanche be ka se ene wo na wo ma na authority so on pa nua no but the person can say papa yi o kan say momra ho but bia asem yakodu baabi akodu human right for but ye musa say papa ti de na wo pese ye ma ho ana de ye ke wonim asem no on te ase ana wonim aso wase emra ho wo abode me catch you papa wadaroma dume bia ya na wo mo a sebenyo mu nyina de wo mo makọ retire soldier na retire police no ebinom e de still wo mu hu eno mu position na o mabafie no ya no mu nim so mu refi so ma retire na go no mu sa de abesisi nipa be srepi papa ne so wo yire a e wo ma edume bi wo kan sem bi se ya na wo bi ba betiasim e na mate se mo ka me papa sam na mu ye se mesraw mu ne papa ne nkasa papa mfunso bi a waye bia no papa isi wakopa achew na me de bia meka enyan bibia na sese pa achew wo me adibu a wo ba me de me pa achew da except se kokofu e kan nya papa ne doye se papa ne doye a e de na papa ko pa achew se me pa achew ma ko fa mpanifuo mi ye yesa ne so ni pa bi so toto woni ni pa ne kana so ntiasia duabo na obo kokoo no so o procura fama no oti kokoo ne wi a no mo de dase papa bi wo boya bompro empro nua se o procura o ba fam no wonu omba ko fo mo ne empro de da kokoo na se na e ba sa no obi ko fa opro ne wi ano so o ba ko o fo so re na nanu ma chaya so mo person bladuabo se ye kan amane ka necessary ye kan necessary we se won tase ade ba ko ne bepiem. Okay, wa mun ade ba ko na bepiem no konfo ba bia frɛ na offense de onzo otena ase de koku asem so me se offense asem keto de every o ma da kro offense minim de asi offense konfo ba bi si asem o interest wom so ko process bia kusabia nya do nyoma nsi ya nyobi koku a wa baba bedo ene ye be catch you straight ena ya mso se Osei Aboagye pa police fo asem wo mo mo adwuma me da se na wa ba fie ofoso se kokoo no bi o mo kan se o mo di kokoo na iko no se ye ba ko che ne kokoo ho no ye nya ne ba bi asa mimi se amenti ase ya aya abunu ni ya ko che ne hefa okay konfo ba no gina homa no so ma me kodi komo na sisi ya ye me de kura se hello ma me mo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so meje oso medesie obata pa na wutie dwumadie ni bi wa hu me ba chai na chese wo bote me hu die menya me hu kwa me hu mete ma me na ehefa na wo na asuo be na kom no efa he na wo poten me wota be so me kom asuo ta no kwa me na tenten suo tano me ba chai piao na mame papa ya semi oso homete entidi be na betumi ayo na ade aboa papa yi die metumi ayo nyina ne so die di kan emra o hene so opirim na koma so obeko dedede no onyamo no me moa ewie mu no ma di ni nam obi de ni moja ni ni mfifre aye adwumade efefe odidi na adwumade ne ho wodi kwati kwan ne wodi bra wo ya akakabe nsam chechencherefo no waje empanifo afrawo e human rights o me ne waka wanti ase wodi aba Asem Mpe TV so say enka bi ma no a wo si age so mumom tutu o mo na ba wo na so enche so awo mrem enti apapa no na kuma na wapirim chechenchena won fa de na ma papa no eno so ntina abosom wo ho esesi ntina abosom wo ho enti ni titi ni tiatia nyina ne se abranti ya no wamra papa no ya nene ka no wanti ate a e woto ofiri ho no wodi na fuo okay mame ahaya Sompa Asem Mpe Nipa eti ekokoba no se papa no ya nene kwotena se na wanti ase ne efre wa sesi ano osu ofiri ho akwahe wababa tebe so menese papa edo baba tebe so e de so oba asonye so na papa prosi ono aba ahomegiem no so se yesu ofiri ho nam se ofiri ho akwahe wabeto na nanom wansi edo wakoya akomapirimufuo efi se papa no se nyese wo kira de no wodwumadie no ye kuya dwuma nko a ka wogi ye ya wo ne twe papa pe enka ne yam se ne kro betumawu
Ebe dan wo he na busua ne ma. Eti papa no wogina ho te se wudini. Chroso se o wudini. Well, ya adwen sakra e mama no oprim na koma. Ewu no obewu na Nyankopon bo abebu na tai. Ma me asa na meja amu akono wakande obeka na papa no oprim na koma. Die be na beka kire papa na enwumere se onya de wo ye no anya sa ade anya wi akete wo de be ye no. Ya me ka kire papa no a waji koko na free teacher ni minister. Bijina Nyankopon na nanu di mu otumi se. Se wanya koko na ma branch ye no. Ana so ni branch na ntina se nka se eke ensia na ye mafafe. Enti ye chemu mienu no afafa na me mafafa. No one se kura wo jini nyina ye mane na kakra bi se wan nya ye foni ma branch ye no a se stroke be na so be tona na no mo se do nyi mu baako na na kakra bi no na ususu sese a eyese ya ye se na wotwumi no pe na je se ye ne kotrans no ante ase ya ifiri wo ko na branch ye ne bata be so a na wotwumi no pepepe jo amba wi ase nyina wo bi e hu se sabi esi system enye ntoma ne apamatra esi system enye aduane na yedi ekoso mia bebre Nyankopon so nsira mo dwumadie no amudie no esi system koso esi system to bi akone ho esi system nti obi ne nam esi system ekoso wi asedodo sabi kafra kwati abuo adoso papa no ye mum wo je oti se ne buka present wa hwe yo bada ne aboa akwawi nwura. Ma me na me yire fiye na o yire fi na sa kofa ye nchi odin nyina ayesei ya fra me konfo ya a o tebeso ma me ye beda ase anwumire me so me da shi bebre Nyankopon mama hoden e ma mo nyinche mu dwumadie no enkototen na nyame mama mo ni mu die ni nyansa ne ahobambo kese na mo fanye mai obi a hawda ne so bia oba nyame mfa mo so na oje anya ne bia. Okay, ye beda ase ma me emre pem no ye be frew. Yo. Okay, omna samwa udisi. Me ma samusi no. Ye beda ya nana ya se ne ya to nkrama ne se. Same wo kasa kramanfo start test because kwase bu na bu. Eti we ne de won hyem kan ne mo papa ne se ye mra wa ye di problem because ne ye wo futu se me se ye se dey ye hwehwemu ansa ne tie hatia ati wo se ye mra ye di problem ne mo me kase wo mu a ya na bi obi ya de a no mu gya na chi yodom nya very careful no mo ne papa ne kasa o se maami ye ne kasa o se ne bo tie nim ne da ba sem na komete o se ahisemunti na ye be sre efi na ko obi a wokoji kokko aye bia no munhwe hu senhyehyeye no eda na kwam because said the ekoi se kokko ye koche no kokko sheda saifa no eno anya nimbra bia mu sa se papa ya duane wo ye nyina no na mokofo mu a mu twadi wukura wache chicha mehwe wanim a wukura no ese homobro wo timu wache ekwa bi so eti se papa wanyini wo hwe na wa ba retire but the person can say papa na bi wo no ma ni age no the word no voso se na wo wukura na ope ba nya no ne ye be ya ma unsa eno ti na obi bodua ye na busa se na nipa so ase ne nkora na odo mo frae no e de no ma na busu de no ma ye e sa no ma wei twede to na hi etu obi bia wo ye leader bia no wo ye ade bia won ra de no me beka hunchirima ba na hunchirima no so nya hwe because asem wa ai ta abufu eti papa no na busuafo ankasa nkyere no because Sompa TV akwa kire we obi on timi nkasa wonte se ya France no wadade a ene obi nya ne nka nkyɛnse papa wasomasi wasɛm na ye ka no ni se na asɛm de tie okay eti abasrɛ ya papa no na busua wo ma omo ne nkasa mo obi amegyina kye mayiye no ma bia sɛ ɛna me papa na mo de ni sia sɛbe pɛ wo papa so obi kwasea okay eno ti papa no ebu obi kwasea ye kɔ computer so adwadie emrasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade. Ghana ha baby a womu ho. 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Hey sewa, me hu acho. Me na no me bisa e kra so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedru yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yazidazidru in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she during sun. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Owu no no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, Berman's you. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafa afro. Saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye. Onyankopoma asomdue nka mo nyina sɛ ne Awurade asɛm ka ɛwɔ Malakai nwoma 89 ne yimu num kosi ensia no ɔse mesuma odifo Elia mabremo ansa ne Awurade dakɛse a ehu no aba ne senti na nyamesomafo Yaw ɔda asomdue tontomsom ano ɛto nsafre kumaseman asanteman yenhia ɛwɔ out of bondage walk ase ɛda no ɛyɛ memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante efri Abrepo Junction Akowie ewo Kumasi Cultural Center afenso every October 3rd ekosi October 8th 2024 Shianyamesomafo Yaw ewo Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo waware ache anase ohalbi a uwomno for wani che Kumasi Cultural Center frey ewo 027-712-6308 out of bondage walk ya jenkwanaba. Okay, ofeso nko na asem wetimi sibie. Wo feso nko a na asem wetimi se wakodo koko. Se yanye na bunu system. Ana se busa ana no se kura no atwam. Busa na twa bunu na wo. Se de be koko share de na ye to ya chesika. Ase ye kire sei. Na wo suppose ni a wo ne namba ye no afi wa ba pension. Bra be du nwia de ahwe nhye fun bi a wo di akire. The nation's anchor. So that be amid me to Nipa for say, near Onumpo a year go no anane de ano anaza sebi assassin the one no crowco. Na ya catching ye bekawa gozi dame. May there be another cocoa boy and I'm busy Nipa Kaya who will be seen one woman Abrabam farmer, Ninu Yadia Padian so on Coeso, or got twins share Ninu and Wayano Bezu Bricky. Na Sabunian will break young code as so didn't one man never could never padia baby beady. Ubuana dream panning into your penty, and a man who be or that's war, a could this were winning a danachi. It is a wokonazu go break ya now to your phone, arm while Brabon episode go obedium, and venture ma, as I knew yet
chire ko ya no kola ati baby odi ho ya wansa na nipa no ne wa pam no so ayede adi ho ya tini ya ka che omo ya omuti e da bi ada no se aya nto wada asem bi we ba na mama asem no atwam ko na asumdua ba wa hunu se me ya ade ni se ye be yi nenso wo twen ya se problem kase mra ansa na ne bo adwo no ansa na problem no momo na be solve na ayete se ni asebeta vracha wagini o yera fumu papa o che obi a wanti ase ye de kwa ahemfie mampanifo ba fe no wate ase ndiwa no se wo sa anti ase no a wo ha wo huma nkofo kwote wasem wo mondene za ye de yansa no a sebe tafracha wo de wadwena si ye besere papa yi se ne ye kan nyina wontie yate wo de ye nte nkwa de edie ntimi nyunu ni pisa ne mom ye ba ho ne ye bete so na ne wo se ye kan che be kan che no but ye nim se enhye ye pa bi da ho no anim ohwe no oni sa enhye azu ne nhiramra na maka kakra che me wo fazi yawo adia wo ye so onye obi oye manso twini pa na yesi yemfa no korento a wadi bedi wo wo se wo kan se ase ye frɛ na bunu ndi so no obi ya bunu dia bibi e wo mu bia mu bum mi no ye mo de ya wo but obi wo ye hwesuni no oye bunu na odua burodua bayere oyi fidie yi nam tayiwe eye fukuro na oye bunu na onim da koro da se banjia ba de mi tu kakra de akoma mi fiewura we ya ba de me de command yo de afuo ni maame na wudi ni nyina agya na de opema nso won kasa de adu se ye eche no no wa kire se wo do ye wudi bo de di benka di bayere dimi so mi pekoko no mete wunya no e manso twini obenya bibi de atiawo for example we dua yi die ni bayi pe wa mane ese se watch okromfo akọ meye hunu wo suba mpa na wadwempe wesu nyame adom ne wo faase pe ne wo faase na nka utira sign ko no ye bie ke na wo ka sei ka bibia na udie ma ha adwene na manso twini to na obi wia mi ja wia mi nua wo se nya wo a wo so na me ne wo ya ade ache e ba ya ne wo faase ya kana na eche didi a mesu koko na aba no mesu mi ne obi be kana na aton wadi unya bi nti wo sa fe de ode be ye wo na eyew ba wa manade ketua bi ho kwan ode ne ode ye no eyew ti mesre ni die se ye dan ya ne nsa be kan chefa but ya no ya hwe ye wo ne man ketekete bi ho na njirima wo fie ti a omso mfantu omhu fi bi na abasa me papa se me ko ho nyame ana man ko ho difference room simple nyame njira ya okay yankoni ani togbe ahaban keke azigbilgbo sunkalu kagoka from Beni Dahome yene ko retwen komo za papa we say ye cancer sunsumdwuma paade a utimi nyi togbe ahaban keke omfirim ene piaro ewo ha ono ene besi togbe ahaban keke anan panipa memo akwaba bibi aboko de adom ne kuta togbe aso ye te say simedu so pepe togbe aso ye boko nana togbe sɛme mfa nkyɛ kɛseɛ ɛmfi na so yɛ mfa ma obi biara a wotie yɛn na ɔnna obi aso ase sɛ adanseɛ kɔ so ne ɔmo kɔ hɔ no ɔma yɛ sopa no mu tie na ɔno nso gu so togwe sɛ menka nkyɛ obi biara sɛ wo a woba hɔ a ɔyɛ w'adwuma a huhu hwee no ogu so na dwumadie no ya na mu ɔde because nso dwuma no ɛnyɛ so easy saa nti obi anya abokyerɛ ofo so ɛnɛ deɛ ne yɛka ɔn sɛ yɛka ne sɛ kyɛwe sɛ ewiase no asisisɛm na no na yetia na ye kan ebini na ye kan togo mpa sisi senti papa e betra de bia no na ye ni sun na na reho ti de pese ye kache obi bia se obi ahwe na brabo ye emfa bibi ntia onua togo de nhyehyɛ foforo abase wo pese wo hu de wo ye wo a bia na so ye obamu hu ni physical na de ya na tie ni nipa ni abotre sesi a metia sesi na makotogo na sabrowati na ye me na se mi hu a ahwe mba fia ma betwe sekan eno na ana manipa bebre no ye ne sunsum asem ne ye bu kasa bebuo ana ye bu be eno ti ye ka cho se wan kasa nipa woto no hwe wabrabo no hwe wo life eno ma first net sa na ye de ne no ma sesa entra wo kwa madika ka se ovoso obi biara wo yare na wo yade no wo de ko hospital ye yuba ye de wo ko ye do fa ne nkoye no wan kasa nya adwen bi se enye kwa nipa ye nye ntini pani kwa se otra ho kwa bomodin kotogu aba keke na so ye de number ntudwa bomodin anafa nipa bi ya so odin amane chise no ma ginsem wie ansana otu anamon dabi tina togo se sana se mu ye nya kada wo se e man to kwa nsi ansana wakototu dika totu na fa abobashem to nchen de se to kwa man ho so a wa ma wutu so o ka no nka ne se chewe se sabi etu eton na bonti o ka che opram ati asese wa bra ba wo bo no a enkoyie no wuni mpefe se eno ma enkoyie entra o ma enye kese to anamon kotogo aba keke na so ye
obi ba mu sɛ Togo kura yɛ kan na kuro be no wo so de bia de na ni tudwa enti na ya na edumre bia nipa foforo na etie yɛn enti na de Togo aba mu hwɛ TV ni de sɛ wo TV a Togo numbers no na gu ase no wo betima atwo yɛ kasa ya tworo ye wi a wa wutie radio nso ye de number ne betudwa Togo aba keke wo bomfa na bomfa ne o ma hodo miensa se mienu wo Ghana Togo aba keke bomfa no o wa figya so kwantempon yi so maka cho so fura chan okrum na wo ko asotwe ufra asotwe na wo ko bomfa wudu ho no ma bomfa hospital junction number no bomod ne fura Togo aba keke ofro be ma akura de waba Togo ye adwuma da mu ni nyina na de tie ne mu nhyɛ ne so Togo nya wo bi a 7 prejudice or dry pocket Togo ntwa moja Togo nyi sikaduro Togo emma lotto number on the ne dia 7 ne papa edi ja no Togo aba keke ne papa wo pa wonne ne akola o ka kire efre no ye beka so ye ka kire ya ye de adom ni nyina de ama no papa no no pene banasem into the no ma ja no ete dumme bia e ba betane aka Togo aba keke ne papa story and no ma waye because papa no ya baifo nyina hene and no de ama Togo aba keke odidi djuma ete Togo aba keke wo ya baifo a wonsuro ena baifo bi ha wonso a obetim ne baifo na ko physical anase okosunsuma ka chense nipa wei wabedi me side enti me nko ho asa papa na woni obi bohye no o pama krante o wafuom na wanti me nko akrante no wura papa na fuom a me nko ho papa nse nya wo dia because wanti me nya no wo dia na nko no waba me ha enti Togo aba keke gina ho mo nipa da sani bi a se bu ni kamafo woni hwesofo utu kwan ade a wo ye ne store na wabie wo sika ehye dwumadie bi na wo die ya wo dia ya jefri wunsam me se papa no ho so mpese wo dia wo kɔ ho 7 prejudice na obi hu a wo se on the number the two jar the friend no person obafie no betrase na wo ka wasem kire no na oboa wa friend obafie ofosu efa number no two jar nko 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 6620 and 0244 50 60 32 0244 50 60 where you Togo aba keke ne ma sa ofoso de eye WhatsApp enti wo de fansa bonkumi ne fatwa ne kawonsam bo papa no maami din wo se sa number na wo be kana na sa udin na wo kano obi wo ho a okawia na wapepa dabi wose faye kasaguso memi ni nipa so masi ye frame papa se frame say na de gya homa no na empepa ne huntie ofoso ma menka sa asem wi bronsam wi nipa aye bibi se me de me ho ko ekodam obi a sabe mafi nyame akwam dabi because na no Togo kase bo se ono kwa so hwe mukura na sunsun wiase no ma ekoso wiase no sebe omu nyina no kwa mo dwen papa manipa ije ne kwa na ye moa anyankopon ekura na ebo maba so hwe omo so se sebe oje ne mafiri atamfo nsem ije nya bone awie nipa me se wasori awko no ko Togo se wono de sebe ono kwa no da nyame emmom ewiase de amanyamane ne doso enu nti se wokọ wasori a ugidie na enwo ho na emmom to anamon dafa na nipa nye makacho se Ghana nkoa na sabe minya akanda ye dwade akora ketekete onya hwetimi sesa ne hyebre obenyini no na nabrabo nyina asai enu nto obi wo ho a ampa ye kan mfitiase no hyase yie na no makoyie onyini no no ma esesa nyasa na nyankopon bo nyame ambo ni pasa enti de bia mekacho se obi asesa wo hyebre na nim na wunim because enke sa menye wadwen se sebe bibi ni wiase nko obi nkwaje passport na nkwaje visa se wo kɔ no wo ye oba na nanim akoda ne bema wono ahwe mo sa me ye bema wo da na mekoda ne wo ba unnim de ekoso wiase nti madika aka se wiase na ye wo no na ye koda yi se boba efri ba no mienu konom ne no miensa no eye nkrofo bi nso dia eti wanya wadwen se
ɛyɛ wo nko a ɛno nti Togo aba kɛkɛ sɛ wɔn de wonim saa no ma ne nyina bɔ mmɔden na bra na so ɛyɛ woba na so ɛyɛ a fa ho bɛgya no wɔmma sɛbe no ma ɛtoto anaa deɛ wohu no ɛnsi da ɛwɔ abrabom onye Nyankopɔn de nanso aka kyerɛ sɛ sunsum ha deɛ bɔne ɛne sɛbe akabrakye a ɔmo ha nipa onenim bɔmɔden ko Togo aba kɛkɛ na so ɛyɛ na wokɔ a ɔbɛgye yɛmfa namba ntodwa ne yɛmpɔm na okay Togo aba kɛkɛ ma no yɛ 0244 ana 0244 50 ana 0244 50 wo Fijasi akwantepɔ no so Bumfa Hospital Junction siwa nkoda no ba be fa sanete oye adwuma anopa anadwunyina oye adwuma okay so Kotogo bye bye okay yani Togo aba kɛkɛ na ekotwetwe nkomo no azigblibo so kalu kaguka from Benin ene no ekotwetwe nkomo no asem o asem e wo Ghana medical conference so ensem wo kuro no dodo ensem bi be firi wo so mfofin so aba biae wo yese wutie kura ne tie eden papa abrewatia ofo be ma meda se na maadwoa wo UK ma menchia no menim senya me adom ne ho ye one ye tiefo ne ahwefo nyina na ofo so be ma nipa bi no mu ase wata ahwe no ahye no nso a ye de awugyade ade ama wonom no ebi kire wo mo ho papa obi a no a blocks ni sikanim anwea ni sikanim asase nso krampo na wonim ho maache ana se de ani a na ye si dan na wie na nipa na wo si ye no ne bofo afre na ma no kɔ ne nkyɛn ne de agya no ashton for ne yi de cham so for so na o mo sha lai was akwa no se viewra for ni bi no na twitwi ye mfini asa akwa templar ye de twitwi so saa so na afuofo ni bi nso setie wo bi wo a papa police aye ka na se unim dia won sai de ne wiya so no for so be ma se ni mo antimi wo tete wo ntoma ye tufu na se wo antie nso akwa ante ade because onu aka se wonim dia wa ye onim mra no so a police ni na se wakwa ahomegye mu dia wonim mra no eti esefata se wo de mra no ye adwuma na de esefata abrantie na nasa papa yi no wo de na de ma ye course a eba no papa ne bra ya okodi ye wo ofenso mpatamu obo ni din nyina no ese adekire na no kra so enhye da nkoye sa eso akira de Islamic school bi ama ne nkora na dodo na afra na afra yesi eba se yenya abotire pa won nkora ho anase ye nkyira de ma nkora nti ase a yeso aye number 1 ena bo ble wo fom ho saa na omna samuel kekan yi memna ne ade na memna kora de se wani na bia obe ha ne kakra eno do apa ka se ewo wo koko ase a eni koko ase ntontom na ayi ya friends e chanfo so di baby wa hwe ya se do mbesi aka fe ono awowo ene nkra ne ya wo no mbedi ahia na ewowo so tigu so na oponi nyina mu no saa bre we se nyina mu no sa obeda ne apotokura ne nsa nka na ne na nka na so obekwa kogina ekwa chia sese bode beti unua na ewuo ena wo bedi ade na so ye wadwen se wo gi afo ne nyina ade afiri ne nsam wo so be ma we se eye ketua bi we eye ketua bi we ye nsre no abrantie fo nzo ya wo ye na menua no mo ka asem bi me so kwaji abu no na se nipa nya ne sika ena ode boy fo no ho bla wo dua no ba ya wo pa na ma ne bie wo pa ena wo ma nipa ne bie fisa no asabode na abedua no na wo twa ton e de atoto ndro de agu kokoo no so da sa de wa ya ma na ba ne kapre nim o meje sika na se o meje kapre bi se bia mede ma o de akwakogu afuo no so enti semfudia ba yi ni mu a eye afuo no de wo ye ne dia enya afie afuo wura na se de asase ne ye ne dia nya ne efudia ne nya ne dia na emoma bia afia so dia e de bia jade bode we na se bia dipa na ba fom ho dia je bode dro we se na se menken we se na bia akono adi na se bia me o de kokko amam na me ye na bunu na meduadua menken ni ade a efo wura nya me na wodia eya me na mehwe na mate so na me de ade abo afo no ho bla eti e ka che police ni se ne agele bia kan no wase de wo pa de nya no wanya no papa so ti sa abokọ hwe de a ubutu nkosu anya wo de so wan hwe ya ubebu na mu afa na che obeyo okwasea
enti papa police ni ye ka kire no ewunya de na wanya wono aka so ko bo ne bla no ne senate teteto wo ma no obetimi afa no de akwa koto kokofo ni bi akotwe ho manso enye ni nua de na ode amu obi amana ye no ena ni fifire sam na ne bre ni nyina na be yakwa no de ofoso be ma yampene mane nsi enyame ya adom enkofo a ombetimi aboa dodo na gisa abrante ka so wagya acha ne dia fine ene de ono kwose wasan a yentimi nsa no so ose Sompa for me anam de ma asem baaye etimi sa san dia fine ye ni asem obetimi akọ ne baby ba so ose wa ba se ye mua no na se bi obedi ya chi nkwado fo so be ma papa police wase emla hwa e be ba ho ni ye ba ho so wie na se bia obechinchim ne ho ye na adwen se ena mla de sabara ye ni ko ye ni time de kokotu se kokotu nya yi aban mu nkwa na ye kokotu de safata se ye de to no ye de beto no no so ni fifire so bre no anasa ne bre so faso no watimi atenti onkala koma nto ne yem nyankopon ada romance wa be fie be hwe ne aboa na ma bibia so akoye me dase okay nyame somafo yaw ono ne de asundwe tontom som aba na wose enko a obekon de age amanfo na nyasem ketua obi a yade da no so nkonu ya da no so akwantusemi na ebisi basa no wo mrei na 3 to 8 October and adwumadi we ekosopo na council no ankasa abekoso cultural center no se me kan cho say 5th October boundage walk wa ye nante e de afra report junction e de ekokuma se cultural center ntodofo adwumadi we no se wo nante kura akodu cultural center enkonwa bi edawso no wo se timi papai nyame somafo yaw ene se me kan kire sa eno ti menyu hu mfamfirim e adwumadi we esokura Lawson beverages ne nyomodi abadwa so no enya asem or the Lawson heba mesha abedwa so Lawson local mesha or the abedwa so bowa eno local no ebetumi aboa pa orofo na yesi menka cho said Lawson ninsa wodi abedwa so no ano den papa eno tienko prebi aponto nya bedinto no ebetumi aboa tobi nete so emfa so ebeboa 0242133577 Lawson wasi twabi durema betes no ebeboa pa brukutu ya bemanso so eye brukutu aponto nya bedinto no wani beji a edoro ba bi atwabi na ma wani anye brukutu na me kamfo na media ma na obi a oba pemfo no bi onifiedu nwotwefo asem enkoso 0244620294 yekoto burukutuni bi ebeboa odofo bia no bia na manfo twitwa bia no bia eno ane club eno tienko ne kope bia no bia kira kwan bia be na mekamfo na ndema club bia aponto nya bedinto no odofo yenko ne koto club bia ni bi ebeboa pa na omo last size so no msa wa dentemo no enso ewo hode ope bia no yemfa bi she fridge mu ne yemfa ma odofo party no club bia eyiyo no club bia otwitwa club bia ne ba na ni so a o ma men so no obebo no kama Food and Drug Authority waje club ya tum si antono Ghana member club ya ba Ghana member no ache ye papa na nim engu ase da bia da ba pemfo enfo asem enko club ya sokura na yen kan kire so jaman ewo ofen so se police man na so be yen kan kire police man se ade na wo ye no unyai na emwa no eduru ba bia yeso obi ye o soja yedu baby so yesi o policeman eni adin bi wo hwa wakwa ahomegye mu agai to na emwa eno tie kan kire policeman say ade na wo ye no onyai na beduru bunumu no na ho kire ya aba no so every so obi fifre de ontimi free process ahomegye mu magi ne ewu ka hunu se wo nua na obedi na ade no se opani bibia ade a ne hihye ye bia one papa ye so odiso eno tina se obi swai ewo manhyiafi a krobia asante kotoko ne katimi ka kire ne se entotoye bia ensemfata bia esi ofie bia no kone kokambom ena empokura no se wo fa bi bedi ade no oto asase na se bibi ntie tuno bibi nti kura no se bia wawu a na oso wakoto asase kro no a sante hene mpesa ade no kura enti ya katire prosima se bade ye beba ho but ya ba wo mpesa bia kusabia nyado nyansase bi katire efrise papa otimi ni fifiri ya ntiase na so wo so wa ntiase so de a ye ni adaje de kokoto ni atu amna de atu afuonim ye tie panipa ko akoma to ye mate wa ba fie ye ni agro ofensofo no duru ba bia bi no pesa ade no 0554 na 31
0554 now 31 now 31. Yen ko homa so 0548 now 31 now 31. 0548 now 31 now 31. Na yen ko ne ko tie yahwefo ne atiefo de omo so etie ye e de fa asem we ho. If it's asem we no kra odwene ho a wonte ase e wo sakaya bunu system simple matter ne achem na papa ya fa ne de no ko ne baby. Hello. Hello, good evening, Grandpa Lampombo Code. Kropo twedi ampada uroma ba bia frefre wudin. But medele honorable Alhassan Boga me ka se fi chuwe me krobudo na so from skirt and brass. Skirt and brass. Ne ya kan ne bin kan wasafo nyina ebeneza wa binda na tuka kama kwa income ni pe bi am tiano. Na bri we de mada uroma. Ni ya mutimiye na mobayan so manu aburofo. Nti mo mo dia sa mi nya bembe yi mo ba bua no asa police repression mo no e mi gidi se o ko di police no wa tu tu nya me di yi na ma ho kire bi aba no so enu to de ni bi na bi wi ya ka ko na se ko na mo so no se nya kwa papa nti mi nya be na ma di se ano no wa kire ni yi nti bra pe ni we mo da wro ma mo mo de na mo bua no wa mi ni nya mo ti no okay police JK Fojo ni dino no retired police JK Fojo minim the title de ba fie na mi busa no ka me de man no hello Ofogo ye kini na samba azizian gbe na abandi ya se ni de mo awire mu tike ni a opese me da tin ja dunia dia o tini ni bi su na na se o na now se o ye ohini mu ni se kwati kwen bi no opese ofa abandi no instability izin se ni o ye no kura wa fu kura no henu nkirese obitini achi ni na fu ni se onku baruti abandi ne kasa na bunu ni mu papa na katire ne se o cheni ni kura ono no sano onya udi hwema no injino omani nchini ni mu bunu sana o tabe ni kititie injize mo boko ho a mo ma hono enyi street because o kaze yinu no timu kura na ono ne sano udi hwema ano kwasem eno kana sa so de ombeche mu kukushe no inje bunu meda ma no okay hello okay ye ofa so ni pedia e te mo ra funi bi obi adwuma no dia na no boko e fo so bra mo won si kamai adwuma ni nya ti hape no ko ko ti ye di sa na papa se do papa ko e se do to ma su ti se bu kra yo ya o ko ye to boko ko atoke me de si ya be ku su ne bi shi na bi shi anya bete ni de me se se de na ko ko ti di yi anya he ko so fe wa fa se fo ni to hu shi ai ọmọdé mi àti kọ́sọ́ ẹ̀dá pẹ̀pẹ̀ ìdá ẹ̀fẹ́ ní ìṣẹ́lẹ̀ dùn náà ṣẹ́lẹ̀ tí a bọ́ bọ́ọ̀nù ẹni kẹ́ẹ̀sì ọ̀sẹ̀ yẹ kẹ́ẹ̀sì à ẹ̀sáì tí mi ìṣẹ́lẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ní ebúṣọ̀ fún bíi ti à wọ́n bá bẹ́ kẹfà máa nọ ètò kọ́sọ́ di ẹ̀kyẹ́ ìdá sí ti nàìjíríà máa kàn. n'oke mẹ akokra ẹni hẹsùn ntì ní mímí ẹfún mi nhyẹ dá mpẹni kọ bíbí nkọ gugu mi so. hello. bẹẹbi afurefure òdì. bẹẹ ma sáà ndìmí kàtẹ́ sí ọ̀fin sọ àbọ̀fọ́. yẹn ti ewu ẹhọ na mi pẹ bẹẹ firi no mi pẹ sẹ mo polisi ni nsu. Data mi meka ne se police ni den ka wo ma ene nke binum ka ajomboni wo mu tirim no obi oba wa penje de den ka den ko oba ni wo so de wo police ni wo mu ene nke binum boni pa wo mu tirim wa penje de ko oba wo obi on ka wo oba ni wo mi de so ko ka ko be sister na 70 so na ajomboni wo ni timu ka no ko ni yo ya papa mi yoge bi ku ni ya papa na yo ko ya juma we na o ka so gunu kwa tia uni se nyanko bo be tia ka so ti no ye yi wa ye ya onu na e bo na ma ko ti ni o ji mi no wan chen o ura ni te ma no ma no okay hello
Hello? Baby, I'm free with the Katachi. Yeah, because I feel Casafree. Takrade. Yet you, Takrade. Okay. So now, Oba Huma Ekano. Say, Okoji, a year woman in an say, yeah, a bed, the deal, no, Pano, yeah, food. I think, as well. What the boss, the buy and what the night and what the year, you know. My client is a yes, I think I want to now smash Fabra. Now we check. Now, therefore, Prosipata Panoa. Prosipata Patina Buzazo, MTT, Dini, and as well. Office. Okay. Hello. Baby, I'm free with you. Yo, fire on the free for boss. Yet you were bossy. Yo, when you're not some no, you more ya man cafa. Na, which ye, Nisha, na Safia. Any pano or the assassin man on what you say. Ye cratano. Any pano or no answer or no abidin of one dancing. Just say, any pano cran on the trimono. Not again, but you do with the trim. And on the cheap. We as about this year. But no so na more with you said the body car catcher no one yard you will credit. As we no. Yes, I say my papa police here say open go no. Yeah. You and went to me Musa. A baby we dia should be a catcher go be see any. Na me fi ko tie ba na ho sa branch bi ebu afidi awori ba na me sa me afidi e wa so no ebu so baby. The conditions are made back moving the bone and fairness Sabia. And my men got to see a book at the movie or next side the Bitiano when you are bushing about Mama Missy. If I was the patcho, the throw. Any pancasa and pepper. Any pan pepper. Papa police, you know, one Saka Nadi and Sana de Bixi and Nadia Dotto. Okay, for a friend of Asia, and me, last call and Asem so, or say Papa police, you know. Onya de wo ye ansana de betwa ye dai atono na Deborah Adwoja kuma menua ban na wotweda efiada menua ban ho fe kwa efiada na wotweda no koso asante nintin na Millicent efiada kwa so butoku sana hene ni nua ba so ye memene dani fiada no ha Asemu eno so ya santima mpon tunsuom na yewe koso butoku sana hene adagini poso maamitia Ofoso bema wa ha wa mane obi twa wo abe obi bu kwasea huhu mu asem ensasesem emplatwe mu nsem awade mu nsem ayonkofa mu kwasea bo nyina ye kan wo ha se nom odi ane sa odi wani be kyerem okuma se so ame chef filling station abro sana ne chef fence wo no anasa be frey mani ajo so 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 0552 095593 maybe no be abefre bia no ye beje oso ofoso be ma ye sorry ye fa happy birthday enko enfa emma eye Anita D ene eye wa woda erade nkoso enhro na onkai wo sede na doye siti erade anim tie eno so enfama na basem nso emu enyedu enfama erade ma ne pa emu so ema wa abrabo ma nkwatenti ahode ne apomden wom happy birthday to you way efri yankase enua be ma azuka ye ne di djuma e wo Sompa TV ene Sompa FM ha so do papa ye sanso ena mi yankasa meba ene made nyina Aaron Akomia Echampon. You are 5 years today. You school at Roger Montessori School at Tonsu Bokro. It's your birthday. Radin Koswen Shaw. Enya wadom no soma onyicha hoden. Eni apomuden e womna e wiase nepa
de eye ebro so ni nyina na Awurade emfa ma uncle ya ye friend no officer Alex or ye police officer e wo kwada so police station ho no odi ni dwuma woni mommy ni daddy say ye nyina ye do papa ye Awurade manyansa nimde ene adwe mu do enye wo chefa happy birthday to you akomia champon Awurade nka ho Ofosuo bema ye sorry adwaso okay yes so de akono na ye ka kire prosi man e wo friend so se biaku se bianya do se na yire ben na omo na battery no kan che se onya do ye no na asem kase ba frankansi so Ofosuo Aboagye mene mapamfo ye so de akono House of Faith Ministry na omdi nyame asem a emu ehwampa